Evar baş, geli tamaşavanın heja, binerin aziz, tamaşavanın TRT Kurdiye, binerin bernameya efsuni. İşev, emel ser sırrın hebune bisekinin bitaybeti, demakumet bije hebun, yani afrandın, gerdun gelo çava hate afrandine. Çıkayni afrandına gerdune, beka Kur'an-ı Kerim, de derbarê gerdûnê da, de derbarê afrandinê da, de derbarê hebûnê da bêka gelo di kîjan ayetan da behsa çawa behsa hebûnê û afrandinê dike. Gelo teoriyên hebûnê wek mînak teoriya evrîmê, wek mînak teoriya Darwin gelo bingeha wan çi ye? Kur'an de derbarê vê yekê da tiştekî dibêje gelo li hemberê vê yekê an gotiye em ê behsa van yekan bikin. Tabî afrandina mirovê yekemin ku Kur'an-ı Kerim jê re dibêje Adem lê li gel wek bêjin Kur'anê wek bêjin kitêbên dinê tê gotin ku adam ya jî mirovê yekemin yani çawa hata afrandinê gelo li dinyayê hata afrandinê li cinnetê hata afrandinê şeytan çawa kete cinnetê gelo mümkün e pêkan e ku şeytan bikeve cinnetê o نقاش در خدنا برا وقت بجن حضرت آدم و حضرت هوا دا هر وها او حضرت آدم و حضرت هوا او بوه وقت بجن قوراندنا وان کو جی جنت هاتن آویتنه یعنی بکرتو کرمانجی امل سر هبونو آفراندنا گردونه دنیای او وقت بجن کائنات eme بسکنن van pırsan jî heta ji destê me hebe em ê bikin em ê bersivînin heke kesekî pirseka we hebe li ser ya Facebookê Twitterê hûn dikarin efsûnî TRT Kurdî binivîsînin mesajê xwe bişînin kesên ku Facebook û Twitter bikar nayîne li ser xeta me ya WhatsAppê jî hûn dikarin mesajê xwe fikrê xwe ramanê xwe hûn dikarin bişînin ez li vê derê nav bernamê de bêguman ez ê pirsê we jî ji mêvanê xwe ez ê bikim. Îro di mêvanê min li stûdiya min hazirin amadene li ser vê mijarê jî em ê hêvî dikim ev ê kesên ku xewa wan were kesê ku xewa xwe ji bo vê bernamê her wa talûq bidin hêvî dikim ew ê ev bername bi dilê we be heta di du şevê jî em ê bi hevdû rabin. Mêvanê xwe bidim nasînê mêvanêm yekemîn lêkolîner û nivîskar li ser van mijaran jî ku gelek xebat dike li ser wek bêjin baweriyên cuda cuda ev gerdûn çawa hata avakirinê afrandin çawa hata afrandinê ev kainat li ser van mijaran jî disekine ser mijarên cûr be cûr jî disekine kitêbeka wî jî derkete lêkolîner nivîskar Mehmet Fırat îro mêvanê min e hêja em xêratî ser çavê te nêşî Pirtûkawiyê wek bêjin ya davî jî derket Müslüman ruhuna zehir katanlar bi Tirkiye ku bêguman disê pirtûkî wî dijî hemû qasideyên Mela Seydayê Mela Esedê çoxreşî ev jî kitêbeka wî dinê bû her wiha kitêbeka wî dijî ew jî li ser wek bêjin tiştên ku em bêjin di kêmasiyek li derekê hebe ya jî wek bêjin kêmasiyek ya jî hêviyek hebe lêkolîn werekirinê li ser van bijara jî lêkolîn dike ser çavê min ser serê min rahatî akademisyenek her wiha îro mêvanê min e li zanîngeha Bitlis Erenê îro me neşkan îro niha mêvanê min e Zahid hocam xêretî Zahid Kuldaş sersera ser çava mala te jî ava be Zahid Hoca niha li zanîngeha Bilisê sekreterê giştiye emsa ser çava sersera rahatê hêjem tabî dema ku me re bahsa gerdûnê bahsa kainatê dike ya rast li ser vê mijarê gelek kes hatine sekinandine wek mînak mesela di dema Yewnanan da Platon li ser vê meselê sekiniye Sokrates li ser vê meselê sekiniye em li ser wan nesekinin lê yani her tim di her demî da di her wextê da tirsek çêbiye gerdûn gelo çawa hata afrandinê gelo gerdûn ya jî em bêjin kainat çawa hate çêkirinê hebûna wê çawa ye gelek car hatiye merakkirinê zanist yani bilim tiştekî dibêje Kur'an-ı Kerim tiştekî din dibêje İncîl û Tewratê da Zeburê da hinek tiştên dinê hene bêguman heta ji destê me em mêvan zelal bikin ez pirsa yekemîn ez dixwazim destpêkê da ez sê çar deqas bidim we di dawiyê de jî em wek sohbetê em bimeşînin vê bernameya xwe ca kêk firada işte dest pê bikim ya jî Zahid hocam tu kefa xwe ev dema ku me re dibêje gerdûn kainat afrandin yaradılış ya jî em bêjin çêkirina gerdûnê teoriyên cuda cuda hene pêşî çawa hata afrandin divê meriv gerdûnê dinyayê
بچه وی هات آفران مرف چه بنرخینه کو مثلا تئوریا بینگ بنگی هیجای من امکانش ورد دست بکن زانست چه ولد نره دوی مرف چه ولد نره ام به نرینا قرآن وقتی لگردونه لآفراندن برینن رب عالمی دو قرآن پیروز دا سوره حجر آیت دا سسیا وها فرماند که ألم تر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما بيقولوا ایک کسی کو باورمندی به خود ناینن او لی نارنن کو ارض و آسمان به هفرا زلقاندی بو مواج هف قطیاند وجعلنا من الماء كل شيء حي و مهرتشت جاوی خلقاندیه رسول خدا علیه الصلاة والسلام جی ده حدیث یک دا وصا فرماند که ده بی رب عالم امر آوی کر ev av kelijiya bu keljandını kef biserket av kef bu art dumana ve bu asuman tabi ev bnerina tabira diniye le tabira bilimselce rasti teoriya bin benge pişte Resul-i Huda aleyhissalatu vesselam ko ev ayet nazil buye pişte Resul-i Huda 1400 sal pişte vi yani da asra bistanda hatta bistuyaka da ev teoriya bin benge yani taqiyana mazın hatiye ahaftın hatiye gotin lever tiştek baldık şine bilim o zanai ko gelek meselati ne zaman o embejin dem o asr تصديق قرآن دكن لو راح حطاني امبيجن عصرا بيستو يكا زانيارا و امبيجن اكاديميسيانا دقوتن دنيا سكناندية يعني نه بيشاوي هي نه تي باشاوي هبه رب العالمين اللي ورد بي مهر تشتج آوي خلقاندية افد ده زانين بنجها گردوني o bengeha afrandine jave dest bekiriye. Hecam ezet işteki bejim. Naha mesela da bahsa buna gerdune vak bejim afranda jave. Kur'an-ı Kerim Musa fermandı ki Musa da bejim bejim. Mesela teoriya bing begaji takina mazın. Demek ki mervled nere yani takinek çeydi be. Her der belavdı be. Biz sağlam be hazar sağlam serdat vaktar bastı be. Dünya o ciye ko emtiyad jin. Ev derjeti ava kirni. Mesela nerina Kur'an'ı nerina zaniste demek ki merv dehabune da merv bile bike yani dehaman rezik etadmeşin yani zanist le şakak idine Kur'an şakak idine yani zanist le şakak dirine Kur'an le şakak diniye lawra Kur'an de me de şeş roja da xulqan diye de sure A'raf ayeta 54 de sure Hud ayeta 70 yani de teoriya Big Bang'i de bir tekaniyek mazın çebiye her veki yekcar ev işihane hatiye hole. Le ana göre Kur'an'ı Rabbi alemi dlwer mesela 6 eyyam tabira 6 eyyam da amline de sure A'raf da ji de sure Hud da ji. Ve fermandı ki sure Hud'da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا دبي أو خداي كو سماواتو يعني آسمانو أرضي خلقان دي دشش روجا دا مفسر دبيجن غاية جروجي نبيستو 4 ساعته لورا أيام te amlandın jibo sadece runahiye yani şev net edaya lebeli mesela İmam Maturidi o Fahri Razi editör Xudejwan Razi be de tefsira xoda de bejin de be ev delalet liser asradike te zanin ku ana göre teoriya Big Bang'e ne ku yekcar taqiyaya ve hatiye hole yani Rabbi alemi
مرتبه اویدای خلقان دا آره دا زمان در باز بیه حتی کو گهشتیه کمالیته امو سابج hocam ez devirda hinek pirsên temaşevanan jî hene Kawa, Yafsîn, Cengiz û Musa heman pirsîne li vê derê gotiye dünya di şeş roja da hatiye avakirinê. Belê. Yani Rabbi Alemî nikar bû di rojekî da jî çêkirine. Yani evê mesela şeş rojê çima yani wexte ku te got mesela hêjem te got divê were kamil ve verek evki yani radeyeki vaktek serda derbas ve çima şeş ro yani Kur'an derbarı ve eki de tiştek bir yani merif çoğu ve eki bir nırxine. Naha Rabbi Alemi de ayeti de fermant ket bize aradallahu emren en yekule lehu kun feyekun Sure Yasin'da. Vakti ku Khuda irade ve fermana tiştek kir dibe bibe av jî dibe. Rabbi Alemi livir gerdûnê kainatê wextê xulqandiye bi însanê evî de zanîn. Yani her tişt di qudret û dibin ezameta wî da bû dikariya yek car jî baniya holê. Li vir teoriya Big Bangê û Qur'an di wî nuqtê da ji hev cuda dibe. Çima evî da zanîn bi însana veya çima di şeş roja da hetanê ku her tişt mesela di vî şeş rojê de art di di rojan da hatiye xulqandin, asman di di roja da, nebatat editir, zaman ku her tişt bi şeklekî mükemmel û cudati çêbe, miroj îşekî xilas be, paşinê têkilê îşekî dîtir bibe. Yani ev dusturekî di heyata insanê de ku insan ji xwe re wextê pîlanek çêkir, bi vî awê bide meşanir. Lewra lêbelê di qudrata Xuda da bû ku bikariya anekî de yani. Mehmet hocam te derbarê vê yekê de çi difikirî yani tabii Zahid hocam bahsa vê yekê kir yani her evkek di roja da hatiya. Evî mesela yani hakikaten nizanım gelo meriv vê wextê da divê meriv vê wextê da nefikre. Tedî wextê cinnetê, wextê kainatê, wextê em bêjin ku yek mir mesela yê axiretê ez bawerim demên wê hingê jî cuda ne weka wextê me û vê gane. Ço meriv bilê bike vê yekê meriv ço wek bêjim meriv bi vê encamekî yani sonujekî. Belê. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala eşrefil murselin birey Hüseyin em ji te gelek spas dikin ji temamî temaşevanê ser TRT Kurdiyê ji giştara silav û hezkirinê xwe dişînin bêriya her tiştî em vê tiştehanê aha bifikirin daha baş dibe zanî Qur'an Rabbi Alemê di hindorê Qur'anê da hinekî olayê em dibêjin bi zimanê Kurdiyanê tiştê ku çê dibin tên derbas dibin ji düşünce insana veşartiye. İnsan nikare her tiştî sorgulamış bike. Mesela di Qur'anê da behsa ruh bir yek ayetekî hatiye kirinê açıklama tune yani. Yes'elûneke anir ruhi kulur ruhu min emri rabbi ve ma utitu minel ilmi illa qalila. Efya Rabbi Alemê bir zanînekî pir hindik daye we, zanînek pir biçûk daye we. Hûn her tiştî nikarin qavramişkin zanî. Ji bona wî di Qur'anê da ruh Xudayê Teala îzaha wî çênekiye yek. Ew çêleka Benî İsraîliya ku wextê hat serjêkirinê û bi organekî wî pêxemberê wê esrê lê xist bi emrê Xudayê Teala ew rabû ser xwe ew kîjan organê wî biya pê lê xistiye. Eceba gelo bi goçka wî lê xistiye, gelo bi serê wî lê xistiye, bi ningê wî lê xistiye, ev ya ji Qur'anê da tune. Hadîsê sünneta pêxember jî açıklama biya nekiriye. Şebe Leyletul Kadr Kur'an'ı da kîjan şebe da ya sünneta peygamber da bi sahih hadîsê tune. Hine tişt hin Xudayê Teala da Kur'an'ı da ji düşünce insana beşartiye hikmeti wî ayrı hin. Misal. Çiye mesela hikmeti çima hatiye veşartini yani çima insan nikare her tiştî açıkla kader da Kur'an'ı da derbas ve açıklama tune. İnsan gava bi pey kaderi bikeve nikare jnavderi. Çünkü Xudayê Teala bêje bi ve ma utitu minel ilmi illa qalila. Tabii min ilm pir tişte hindik daye we. Cüz'iye. Ja ev mesela hana ku di Sûrê E'raf da Rabbil Alemin ferman dike
استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ev ayet kutbi inne rabbekumullahu lezi halakas semavati vel erde fi 6 eyyam. Şeş rojada Xuday Teala aferandiye asumanu o tabi tamamı ardı. Serihi ayeti dici ki dini dad beje çi. Enbiyaran baş kudari bakın. Debe ve inne yevmen inda rabbike ke elfi senetin. Serihan de beje. De sure hacda ayeta çilu haftadat beje. Xuday Teala beje roj lba Xuday te دبي بقاسي 1000 سالين. ها يعني وقتك دنيت كجمر نه وقت ما ونهايه. سيداج قاودني شهر كرم كر نكو افروجي 24 ساعته. لي بالي روجي كي 1000 ساله. ده 6000 ساله ده دنيا عرض آسمان هاتيه شي كرني. قلت الفي ايات ميزبي كي مساله به. افراندنا عرض آسمان 6000 ساله. لي بالي اجا ام تشتهاني سوال بكن انها ام بيجن چرا 6000 چما نبي 7 چما نبي 5 چما نبي 2 veya 20 enviyanı karan sual bıkan la yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun her tişte Xuday Teala sual cenay kerene çünkü Xuday Teala merv rabe her tişte sorgulamış bike el iyad billah da hene tişte da merv şey küfri arca Mehmet hocam etki bejin leni ana Rabbi aleme akıl dayame irade dayame Rabbi aleme gotiye yani tişte dvat tiştab henek le kolina wi biki persawi biki daku بنجها كتشيبه مثلا زلزالك عرض هيجك تشيبو كانت تملته برباش نصاب ما بس من هو يعني هنك تشتا مرف جوابوي القران ده نابينه نابينه بله افجي يعني كو هر تشتي مبديتنا قران وينها قرو بالبنا بحذر ربنا يعني برزيده تربنا وشاخي او كاوينت ما يعني ام بيجن وك بيجن حديثه پیغمبر يجي ام بيجن تشتين درباره وي كده من كاربول القرآن زيادة بكرنا جا البته تمام قرآن هر تشتي نگوته ده درباره وی كده چما يعني أمريكا بپرسن ازویاد لازم هیم بفهم بله ده تدي آيات القرآن ده بيجا خذ تعالى قريبو بحزار جارة وكي في قرآن كلام خدها برج إنسان بشانده قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي اگر كنت تمام بحر الدنيا قشت تمام بمن مركب كبرو داجي بمن تمام بمن قلم كلام خدا خلاص نابه ليه بليش قوة إنسان درد كتا هنا تشت هنا الفقه داجي تعبدينه تنكاري تثبيت بكي لسر مذهب أحمد بن حنبل إنسان كي كوغاوا غوش دبي بقى دسمي جوي بشكي ها راد بمجبوط شد دسمي دغري مذهب أحمد بن حنبل ده مذهب امام شافعی داشت به انسان کو گوشت سورت خو اولای را به دست میجا خو بیره پر زده غریب نه سببی بیا چیه سببی بیا نهایت تثبیت کنه امام ابن تیمیه به افتشتهان تعبدین ام کارم ببینه ام تثبیت نکنه ها تو نه سببی اجا ام تشکیدنیت بیجن ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض ده تفسیر ده جور به جور ده حق بیا ده گوتن هنن لی بلی جبر کد قرآن ده اشخلاما و تونه تو بیجی نای تطمین کرنه انسان فهم كده مهمت خوجم ازيت شي كده بيجم نها مثلا يرو من سر دنياي نال سر اردين ام دجين في در اتموسفيرا ما هي هوايا ما هي آوا ما هي يعني جبوكو ام دفردا ام بجين جيكي جياني هي الدفردا ربي علمه چما مثلا گردونن چما دنياي آفرانده يعني دوی ایلا کی صنافک دوی ایلا کی azmuna هبونا yani kainat şu peşeviden meleku cin her vaha ve bir aleme peşe insana afran biyaji peşe insana afran bu du insana afran ji khayni ve hena vak bejin alemin dine hebun ve pırsako hatta afran dine yani Rabbi aleme çima ihtiyaç kirku dünyaya ki ava kir bale مرف شو بلي يا الجواب هو açık هذا القرآن ده açık هي ربي علامة بي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني من جن وإنسان عالم أو شيء كده جبوكش مرعب دنيا بك başka تشتونه ونخشي لولاك لما خلقت الأفلاك ابتشتهانش خو zaten ne hadise ulema بيقولناك عالم حديثه
وكود بيجن اگر تو نبا اگر حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام را گوتی گویا کنه هو خود گراوی گوتی اگر تو نم دنیا چینت کرد و نه آیت کریمه صریحا بيجه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني شبونه کو انسان خدا ناس بکه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنه واشفقنا منها آیت کریمه صریحا به خدا تعالی او امانت شاندی سر انسان چلو چی او کفر و دارت تشتکی نقدن دی قبول بکی آسمان قبول نکده انسان قبول کدیه امانت وحیه هنا کی علماء اهل تصوف بیجن عشقه نظام چتش مشتواد بیجن وحیه شاندی سر بنی آدم او بنی آدم لدنیای هاتیه جبون عبدنی جرب که به وحی عمل بکی یعنی بله یعنی امتزانه کو دنیای جبو انسانا جبو ملائكته وجبو جنا جبو كو افان مخلوقاتا رب عالم را عبادت عبد النبكي تمام عارفين حتى في تمام قارن تشتكو هاجي بيجن براي حسين انا اگر كو رب عالم الدنيا نه افراندا تي چانكي خواب دا ناس كرن تي انسان چاوي ناز بكرا اگر كو دنيا نبونا انسان نبونا او چا قدرتاوي واحديتاوي احديتاوي رحمانيتاوي رحيميتاوي تي چا هاتا زانين ملي او لبرا سيدا مرزا خريجي راضي به لبرا اعتراضك چيد به انا كي انسان اعتراض بيا كرنه اهل فلسفه جنالده ادمي ما چه احتياج خود هي بعبدنيه يواجه هي هو عايز تريد لبرا جناب درناي يعني كنت جاوا بيا بيجي خدای تعالی دم گوچ یعنی نها اره شاندی دنیا جبونا کو به عبدنی جرا بکه لی خدای تعالی محتاج عبدنیا قول جنن از تراوی بیجن يعني خدای تعالی که انسان تو نباجی قطعا جرا کسی عبدنی نکران جخو مزنه يعني هجه مثلا د سوره فرقان داش در باست به ارده و اسیمانا هر وها چکرنا و د سوره پنجونه هدا در باست به رب العالم د سوره اند د آیت اند جی مثلا و که بلیف کریه یعنی چواهاتی آفراندنه زاید خوجه گوته ج آوه بنگاه آوه نفس خوجه بله سوره هود دا چانکم آیت خان و کان عرشو علی الماء يعني حاكمية أو حكمرانية أو السر آوي بو السر آوي أو دمك رب العالمي قدرت أخوة السر آوي دا إيجاد كرن عرض آسمان جوي هاته چه كرن مثلا دا آيات جديدة جي سيدا چه أمر كر دبي 1000 سال آيات جديدة دبي عرضه حتى دچه آسمان 50,000 سال ملائكة تين خاري و درتين جوري يعني تعبير زمانه وقتی که ام آنگوره دنیای ملحظه بکن ام لوی غلطی دکن یعنی تعبیر زمان او که رب عالم صادجه جبو که ام حیات خدا دقیقه و ثانیه و تشتا فعم بکن زمان بمدای زانین مثلا دا آیتک داد به إن عدة الشهور عند الله 12 يوم خلق السماوات والأرض روجك خلق آسمان وأرضي كريه عدد مها 12 يعني اف تعبير رقم تعبير اديتر دبا زانين يا مجازه يا جي انغوري دنياي جلاك ملحزنه كل نورك ام انغوري دنياي ملحزه بكن دبا وقتك مؤقت هجام ازت شكل قلت ناخذ تجبير لك هجام نها بيشيا حزتي ادم يعني ادم مثلا مروي يكمينه لبيشيا ويدا ملك وجين هبو نفسها ملائكة وجين هاتون آفراندنه و یک هاتون آفراندنه احتیاجك چه بو يعني مثلا ملك و جن عبادتش رب العالمين رد کرن نفسه يجي من چما يعني پدویک ام بجن يعني تبي تفه مسئله تگو جبو کو عبادت و زاید خوجه جگو يعني کو انسان چه نکرنا و چه زان بون رب العالمين هي اما پیشوی ده ملك و جن جبو عبادت چه کربو چما احتیاجك چه بو کو انسان جاب چه کرنه مرچال وی که بنره زمان از خازم تش کی تقویه و مسئله قوادن بکم لسر زمانی که او زمان امچاد بینیم 24 ساعت روز و شب فلان فلان لسر ویا تشکی daha benzeri ویا جیزبونا تقویه وی کلامی از بی بیجن حدیث کیه حدیث صحیح جی ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایتی که دبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير دبي
بیاد به رب عالم سر آسمان دنیای وقت دو پای شبید چه شبکت من خود بیای سر آسمان دنیای به و یقولو بالدنگ شریف غازی بنی آدم دیگه دبی من يسألوني فأعطيه كي هشار عن هالسر خويا جمتش كتخاذها بدمي ومن يستغفروني فأغفر له كي عن هالسر نجي خويا هشار جمن مغفرات تخاذها أجوي عفو بكم دبي ومن يدعوني فأستجيب له كي عن هذا بيجي من دعاء خاذها جوابه بدم اف حديث براي حسين تيد بيجي ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ديور دو باي شبك وتشي شبك تمنه احترازك البراهية زاني اب حديث دنابا عالم اسلامي دا منهج و دستور الدعاء مستجابة يعني دنابا عبادتي دا özellikle مسلمان اهل تقوى پر بي حديثية دبيت چه دبيت بريا سحرگاها مرو گره رابع غازي خده بكي بگيري قباب درگاه بجبو مرو عفو بكي بلي اذا خده گوتيه شي حديث كود بيجد دبي پیغمبر رب مپياي سر آسمان دنیا به وقت دو پای شوید چه لوی داری استانبول لانقره مثلا شبه امریکای روزه بله اما پر عجیبه و نه مثلا الولايات كولومبيا شبه مثلا بيجن شي روزه الوی داری شبه و نه کایجا اف چات شد به işte ev cevaba bir çatı dayine alem yek fenan Salih ibn Hüseyin wana dibejin dibil ba xudi şev roştun ha ser insan heye le ser insan zaman heye le ba xudi tunne ev ta'yin zaman ya le ser beşeri le ser masiway le ser ardu asiman xudi taala jib makhluqat ra çektir ba xudi zaman tunne بله نکاری بیجیل جام خودی شب یا روز حاشا و کلا چند کیلومتر نام ست ساعات نکاری بیل با خودی زمان تونه جبروی خدای تعالی لجوري عقل مجمرة تعيينات تشتاكي دي بمرة محاطب بيه تدي دا آيات كلمة دا جيكي دني دا بيجد بفكان قاب قوسين أو أذنى شما دا بيجد بقاسي سري دوحب جوانات بهات نيزيكي من جبريل أمين چونكي عالم ده تفسير داد بيجن دبين رب عالم جبوك وبقول خبدا فهم كرني جار هي بالزمان قاوان دوي ولات عربستان خبر دا يا رب عالم بله قاوان دوا دوام اول شيوان تيرو كيوان بيه خدای تعالی د آیت ده به اولشا تیرو کیوان گاوان دوا خبر ده hocam ve mesele tamam yani vakt و dem bu Rabbi alemi tüneye bu memrovan heye ve dünyaya da ji vaktin ve deri o yenen bejin yen dünyaya en bejin ya bedawi ya ji ahireti ya ji peşyak uzayı ve engeji vaktaki dünya tamam tabi ca ve çakı Einstein o izafiyet teoriyavi vakti vici evji derteji bu keseki dünya bu keseki dünya vaktine vakti evji mücarekatine belki program rakamı şey bu mesele ve mesele min hadiseki dite ko az khalat min ras bkine jemen Cafer bin Muhammed Bakır ko neviye Hazreti Ali'ye Muhittin İbni Arabi ve mesele herwa evjuvi nakl dike Jibije peşi Hazreti Adem hanek kavmin dine yani hanek alemin dine cihatine afra efte çmani yani jixeyne insana wenge insane dine hebun ma bes çiye vedere Said Hoca merf çoğut kare bile bike yani Hazreti Adem henat afrandine neki dişe hebun yan tişeki dine bahsa cunu ملائكة عندك قالوا نها تسروي قوتنا محي الدين ابن عربي طبي جعفر صادق نقل كريه مالي او يجي محمد باقر جبابي خو نقل كريه اف ددا زانين دبريا حضرت آدم دا مخلوقات دي ترهبون بريا سؤال وي بريدا چما رب عالم خاص انسان خلقان سيدنا ملحمة أوي آيات خواند استعذ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان جفي آيات تيزانين يعني هلقرتنا مكلفيتي رب عالم عرض آسمانا كر عرضي كر ملائكتا كر إيديتر كسي أذه النقرت وقتی که هل نگرد یعنی عقل و مکلفتی لازم بو مخلوقاتك دیتر اوی هل بگرتا و حملها الانسان اوی قبول کر یعنی اموها ملحظه بکن دجنتیک شفرا انسانیت دا قابلیت انسانی و ماهیت انسانی لبا خود معلوم بو و وقتی رب عالم اوی
عرض کر روحانیت انسانیت اوی قبول کر یعنی مکلفیتی و عقلمندیتی وقتی که انسان اوی قبول کر demek tezanîn insan ji mexluqatê dîtir cudatır derket. Hem jûye ku melaiketa Rabbi Alemê emrê wa kir secda hürmetê ji wan. Yani bejna xwe li ber insanê tewîyan din. Ne ku secda ku em dilmêjê da dibin. Ji vî têzanîn di beriya insanê da mexluqatê dîtir hebûne. Yani Rabbi Alemê di ayetê da wisa emir dike dibê yusebbihu lillahi ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما دبي أو كل تشتي د آسمان و أرضي و دنابينا وادا خدي تسبيح دكن يعني خدا باقش و تميز دكن كل تشتي كلائق رب العالمين دبريا آدم دا إنسان تنبونه يعني لو رب العالمين د سورة بقر آيتا سهادا وصا فرماندك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني جفي تيزانين خليفة دبرياوي دا نكو إنسان هبونا لو را إنسان بشتي خورا نسل دهيلة يعني هر نسلك بشتي نسلك را نسلك دهيلة بهورا تينا بردوام كرن peki أمي چانكي شيروه بكن اف گوتنا محمد باقر يا إديتر يعني اگر کو اف گوتن به گوتنا شخصك با اوي تصوف گلك ام عمل بكن يعني روحانيت انسان دبريا انسان ده هبو روحانيت آدم دبريا آدم بلکه به هزاران آدم هبون بو اوي ورا شيرو وكرن ده جيد گره مرو اسا ملحظه بكن يعني مثلا خليفتي يعني کو حضرت آدم و آیاتا کو تخوانده هجایم سوره بقره سوره آیاتا سوها دور ده مثلا وک خلیفه بلیفدکه یعنی دی پیشیاوی ده او عالم کو هاتا آفراندنی هاتا چیکرنی او السر دنیا هاتا چیکرنی یان بحثا درکادنی تیکرنی نه حضرت آدم السر دنیا هاتا چیکرنی نه مثلا او جارا جعفر بين محمد بكر بله و دبيجه مثلا عالم دنيجي او سر الدنيا وين هاتبو افاكرن دنيا خي يعني الدنيا افاكري بو بشي ادم انو سر دنيا اول مثلا عرض آسمان ملائكات حيوان وتشياو دار حمي هات افراندن النهايه باشي دا متى حتى حديثك دا رسول خدا عليه السلام موسى امرت كه دبي روجا حفتاجي انسان هات خلقاندن روجا حفتا يعني الشش روز عرض آسمان چيا حيوان و تشتي ديتر هات خلقاندن روجا حفتاجي انسان هات خلقاندن جوي تيزانين او گوتنا اي محمد باقر ويا اي محي الدين عربي جي تيسا دربار في دنيا دا دربار دنيا کی ديترنا لنه قصد انسانا کو امبي قصد كن آدمه لور لازمه لسر شیروکی مزن وره کرن يعني أبنا إنسان خوجها مثلا يعني عالم الدنيا بس في عالم يعني إنسان يعني نعم نزانن نها السيدات شا أمريكا هنكي علم زانين رب عالم بما ندايا زانين نها بأنا قري بلمو أرشترميجي أمجقا ليكولين بكن مدتك ديتر تهودي عالمك ديتر جت دركات وأوي رزاند أو يقولون رزاند جوي قدر أم تشت كاره بيجن خدا تقاب ما داية زانين أم أوقع دزانن وعلم آدم الأسماء كلها يعني رب عالمي أوان زانينا تشتي لسيرفي روي الدنيا شهب حضرت آدم داية زانين حضرت آدم بابي ما بتشاوي أبي نقل کریه با اولاد و ذریت خواب وی آوه امزان و قدر پیغمبر اجمرا چه گوتی ام جوی زیده تر امتکارن لی کولیم بکن لی عقل انسان کنه حتی جیگ دیگه هجه جوی ویدا نممکنه لورا اگر که ممکن بیا انسان ندبو مخلوقات که ام بیجن که عمری وی کن و عمری وی قوت بله هجه مثلا پیفا انسان يعني بيفا وحيدة در باست به نفس القرآن ده وحيدة در باست به بيفا إنسان مثلا سوريا إنسان جهية وقت بيجن حضرت آدم پیشیا کو چه و ام دزانن کو
alemek he yani eğer insan bin eğer cin bin eğer ev melaiket bin yani alemek dünya heye liseriye dünyayı nasıl hocam? Liseriye yani ne dünyaya kadınıya? Nasıl musaf anladık? De gerdune da de evrene da غير ملائكة جنة إنسان مخلوقات دي ترجي بالكي هبن طبعا بينام نزان نزان يعني أو لازمة ليكولين بكرن يعني تشاو دي فكري مهمت خوجان دفردا باريكي كي جدا دفكرم بيتش رازاني نها دين إسلامي دين قرآن وسنة محمد بيغمبري دين إسلامي بعلمي خبر ده دين إسلامي از يعني بيتشتهاني كود بيجم السير شيخ محي الدين عربي نابيجم يعني يعني ام بيجم بيكون في حديث صحيحه نص يعني صحيح ننه صحيح ننه بس انا صحيحه ابي قايناغا ابي قايناغا هاني ازرند زانم بيتشيت كودايه ابن عربي بياد كتابه خوا فتوحات المكيه دات بيجم شعب ساري خمديتيه ملي فتوحات المكيه دات تشتكي فرح عجيب بيجي ابي ابتني نابيج ها دبين مد التوافا كعبي دا دبين من هناك مخلوقي غريب ديتن ونجي وان شلو تشابو بون شعبي وان دريج بون نظام قوي وان بشتا سري وان نعم تشتي ها من ديتن اف تشتهاني قرآن بيا قبولناك اف تنتشكي قرآن بيا قبولناك سنة طبيعي خمد بيا قبولناك چونك چما خداي تعالى بيجوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ودني يعني مثال خداي تعالى دبين من صاد الجن والإنسان بو عبدنا خو شيء كده تدبين من تشكدين شيء كده وهنن تدي ام هذا الشرميش ببن امز القرآن دارتني جار هي ها مالي ابن عربي نراوية حديثية واننه نمجتهده جي ابن عربي مثلا بيجن سلفي صالحين ناس تابعين للسري اكولا تسوفي وباشقي انا حرمات شيراتي كنا وباشقتي لي قلتنا وجمرة نابع قايناخ حضرتي امام جعفر صادق كوري حضرتي امام محمد باقر حضرت إمام محمد باقر كوري إمام علي زين العابدين وكوري حضرت حسين عليهم السلام أهل بيت طابي سري مال بانجي أهل بيت طابي خمبرج بيجكتونه ليه ابتقاء قوية ابتقاء راسته إذا ابن عربي في دليل خوش كتينة بيا سؤال كنها دليل خو حديث كتينة هاي جوي حديث جهمة حديث ضعيفة علماء علم أصول الحديث يكوي حديث قبولناك دبيد الروايات في حديث هاني دا چند مربي مجهول هنن يكي كذابه شبروي حديث پوشت به ذاتن الروايات اوي يدو دياجي دبيجن دبيت دا نسيان هبيه ونظام يكي دبيجن دبي نخوش كتيه دبي عقل خو كيم كديه يعني چار انسان مجهول دلسلا روايات في حديث دا هي عربي دليل زور داتينه اذا باش جوي دليل بشون بتشتاند بيجا دبي از شوم لحاجي دبي التوافق كعبه دا دبي ما هنا انسان مخلوق ديتن دبي اوجي قاشلاش مش مبون دبي شعبي وان دبي سري وان قوي وان بيسلا سري وان نظام نيجي وان تشلو تشابون ابي تشتهان زور درت خبي كتابي في مساله فتوحات المكيه دا دني سبراي حسين ابن ابي قايناجي اسلامي بلا دين اسلامي نبي ميثولوژی دین اسلام نبی دین خبروش کو خرافه این بیشترانش مرا مجبوری نکنم الهیم بی پی بگیرن یعنی مثلا و نه یعنی اف کتاب آگاه دینی و پی خبر دا او کتاب شو بحث اجتهاد که ها يعني تشتكي وخصنا نوع إسلامي تل إشقا وحي وسنة محمد عليه الصلاة والسلام مزاتكي أو تشتنا يكنا يقبول كلني مسألة وردعية ده بيشيا آدم عليه الصلاة والسلام دا مخلوق خدا هبونه ده بين هبونه تاريخ تبيجي حديث تنه آيات داش تنه يكو تاريخي دا جهبه تشتكي معتبر نه يعني هجام زيت شيء قدام بيجم مثلا کو افراندنا دنیای ده باسا مثلا تئوری هنه مثلا میناک اوریم تئوریه تئوریا اوریم هه ده تئوریا اوریم ده ما باسا بیگ بنگ کر کو و بیگ بنگ اشتباه که نزدیک هنگ بيجن یک تقین يعني مثلا تقین امازن تقین امازن تقین امازن جرات بيجن بیک جارك بیک جارکی وصا هاتی اف او چه کرنه طبی پیشاوی چه هي وناج وقت تئورینه يعني جبركو راستیا ویجی چه نابه لگل وان یکان تئوریه که دیجی دست بکر کو داروین مثلا تئوریا داروین دست بکر داروین او وقت بیشن قرآن کریم یا جن بیشن دین ما اسلامیه درباره وی که تا چی بیشه دنابرا وقت بیشن هنک میتن ایکو هاتنه چکرین دا هجای من لودره گلک قوم هنه مثلا گلک دوران کتابك الجمن هي مثلا ای افریقا هي
ین مصری هیا هندستانی هیا چینی هیا ژاپنی هیا اسکیمویان هیا اوانا تفک لگوری خو افراندنک yani dünya gerdun çavati afrandını لگور وی که هر کس خورا شیروه کی کریه یعنی هر کس خورا معنی کی دانیه حتی هندستان ادعا وانا فلسفی ده حقی آفراندنی دا چیه دانی دبیجن آدم کوله مبید به رویه چه ورد آسیایی و چه آدم کوله آدم مبیه؟ کوله مبیه و نه سیدار من ذات یا تشتی غریب دی ما بانش خود بر خود میشم yani mesela de Çin'e da o Hindistan de dünyayı da sarıya dünya insanı her izede yani nüfusu her izede van her du valatane yani bavariyen cüda cüda hani hece mi? Kem roş şiruveki ve habke naha Yani herkes merak kiriyor herkes lgori xut işte çekiyor. İnsan baveri bu gotuna insanan tinin. Yani vek embejin lekolin akademisyen editör lebele avji insana ki minaneviye ihtimalek o galati kirbe ihtimalek o galat nakl kirbe ama lazım evi suale bikin Rabbi alemi jher tişte mestir nine jher tişte mestre peki Rabbi alemi tiştek ferman dike em li servi suala çetkin tereddüda çetkin للسر قوتنا إنسانك وكمة أم ترددو سؤالها چيناك يعني اف تشتك بالكيشة رب العالمين وقت كو تشتك فرمان كريه أم يا بي إيمان بينن يا رد بكن يعني رب العالمين جمعت خازي دبي من عقل دايته من قلب دايته من حس دايته تو باورمندية خو بميني از مكافات بمت لو راتشما دبي جلك دليل وحدانية من هي الدورة خبرنا الخبرنا الكائنات برنا يعني تشتا إيكو ما علاقة دك لازمة تشتا كو خدي فرمان كربة أم للسروي أم تقارن شيرو بكن لكن نا لازمة كو أم تردد للسر شي بكن لو رأى أم سروي تردد شيتكن للسر قوتنا إنسانا تردد شيناكن لفر تشتك جهف جدا وضد درتي ميدانه اديتر تئوريا افريمي و ماينتر ايرو وقتك و ام لجواكا درينن تئوريا افريمي نباغلي داروين بتنيه دبريا زاينا حضرت عيسى يك جوان عالمي يعني Anaximandros doğal seleksiyon. Beli ev lingahavi işi evi şahsi daniye. Ya teoriyada beli. Piştivi diberiya Darwin daji embejin nazariya tekamülü de nava alime İslam'da da hatiye haberdan le ne be gotuna Darwin. Yani gotuna Darwin de ev alem bir tesadüfi çebiye. Yani insaniyet بله بالتصادفي بالتصادفيه للقران ده بيجي بتصادفي نينا يعني رب العالمين تشاكو سيدة امر كر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تصادفي نينا رب العالمين تشتك ج تنيه انيه هي مثلا سوره حشر ده هو الله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور اف وصف خدانا خالقه دخلقينا يعني دخلقيته دا اف هي يعني بنجهك هي للسروي بنادك باري للسروي بنجهي منا چامرو آوایک چیتکه تمل داتن للسروي دویاروی و تشتی دیتر چیتکه مصور جي بالتعبير التركي ايش ديزاين يعني إيش ميمارية وتشيتكي ده آية تجديد أجد بديع السماوات والأرض تعبير بديعي توريا إفرمي جكوكي دا ردك يعني دبي تو أمثال تو نبيه تو بنجه تنبو ماد جتنيي آني هي لتوريا إفرمي دبي تشتك هبو جوي أمبيجن سلكسيونا طبيعي دو جوهري با تشتك دي تروا مثلا السورة نوحتا آيات حفتا آيات حفدا دا رب العالمين وها فرمان دكي دبيجي كي والله أنبتكم من الأرض نباتا دبي خدا
و چند ارده دا گیها شیند که هیشینایی شیند که وجی بیو آوه هیشینایی که دو معنی هیه یک انسان خارن دخواه او خارن زفی ویج ارده درتین چا توخمک مرو داویجه دا ارده دا شیند به وی آوه جی انسان که رحمت ده بیو آوه تی دنیا تئوریا داروین به دو شاغا دوام کریه یک شاغا آتئیستی یک جی شاغا تئیستی یعنی داروین دکتابا خدا مثلا ایک اصل کوکا ناوی کتاباوی لور دبیجه احتمال کو اف تشتهانه جه طرف قدرتك ده هات به خلقاندن اوی اعتراف دکه تئوریا آتئیستی ایرو کوتینه هولی یعنی هر وکی حاشا خدا تونه تو خالق تونه اف تشتهانه به تصادفی هات هولی و دمی هانه داوی داجی تشتک دیترج درکته هولی evrimia sosyal yani sosyal evrim hem de bejin zede kunhal ser ola insanı bavermendiya insanı qadaxa de çekirinci evet yani teoriya Darwin'i Rabbi alemi de Kur'an'ı da jibni reddike nazariya tekamül veya nesih veya editirci alakavi به افرمي تونه جلك مرو اوي تيكلي هف نكه لو مرو رن ملحظه بك hocam mesela mesaj okuyayım derbar ve ki da pırsakamış he tam derbar ve de ez işte pırsım heceyim Mehmet hocam cid kari berse bidi Hüseyin atlı mesaj şandiye gotiye malava ava ve mijara kausa hel bijarte teoriya Darwin'i da seleksiyona ke seleksiyona en bejin ya bu نباتان و حیوانان هیه قرآن کریم وی رد کن زانم یعنی نه او رد ناکه یعنی مثلا حیوانات مثلا بجن شیرک یا جن بجن مخلوقاتك يعني حيوانك دمره ينجي قويتر دفي كل سر يعرض فينا دفي شربك دفي زيرتر باص بده قنا خزالي بكره طبي خزال جي دفي قنا خنقره دفي اوجه زيرتر باص بده her neslek datine ser nestekidine yani seleksiyon bu veren geçer yani her kavmek ki lipaşwe kavmetini juan xortire juan baştire yani jiyane kanal jiyane evine seleksiyon bin serve meselesi sekine başa seleksiyon ser hayvan ve nebat hebe içmal ser insan tnebe yani cevabı insan hey gelo cevabı debe velaqad kerremna bani adem debe ma اولاد آدم به شرف گریه ما شرف دایی یعنی جداتیا انسانش مخلوقات دیتر جداتره اگر کو انسانش مخلوقات دیتر جداتر نبیا رب عالم امر ملائکتا ندکر کو ملائکت جی انسان را سجده حرمتی ببرنه چما امر مخلوقاتك دیتر نکرن و جی مخلوقاتك دیتر را نهاته کرن یعنی سلکسیونا کوته بحث کرن ایکو ایو خلقاندیه جی رب عالمیه yani liver balkeş eve çima teoriya Darwin her vakit tişteki cuda Rabbi alemi dinava kainatı da henek tişt bi kuvvet çekiriye henek tişt bi zayıfe henek tişt bi dirani xwe niçirtke henek bi pence xwe ev tabiata mahlukiyeti ve kainatı da heye u carna embejin jileşek tişte ditirji çedbe ev ji bi mahlukiyeta xuda da ya lawra كل يوم هو في شأن يعني رب عالم الدوام للدنافة خلقيته دا يعني خلقيتي سا دوام دكه اگر كو ام بيجن سلكسيونا طبيعي بفي اوي ورا ملحظه كرن اف تيسا بفرمان خدايه يعني نكو بگوتنا داروين و بگوتنا يكي ديتن مثلا بريا داروين دا لمارقجي افي انيه زمان كس بحثاوي جيناكه و مثلا جاحظ ده حياة الحيوان ده في بحث كه يعني تيسا آنية زمان لسر نظرية تكامله مثلا ايكو رد داروين تكن اگر كو سلكسيون بهاتا دوام كرن مثلا پوچا مشكا قوت كرنه
piştî seleksiyonek çênebiye û danîne ziman mesela hinek moz anîne moza beşk ê dîtir lê ne müdahale kirine ew seleksiyonê bi şeklek dîtir devam nekiriye. Yani gotina Darwin edbêm qey bi xelet tê meşandin çima li ser şaxa yani teoriya ateizmi o sosyal evrimi bir şekleki cuda tê meşandin yani. Çi fikri Mehmet hocam bi ser vê meselê? Xwedê em çi fikirin zanî? Birayê Hüseyin Kur'an ji me re elmekî wisa mezin aniye ki temamê dünya û kaînat û erd û masîva hev car bi qasî vî umrê xwe car den umr bijî ji nava elmê Kur'anê dernayê derbayê wî. Tişkî bêjim zanî? Bir kere em ku gava Müslümanê bi îmana qewî bin tedî di serê ayetê da di Sûre Beqere da Rabbi Alemet bi yu'minûne bil gaybi diyor. Ve yuqîmûne selate ve hakeza. Yu'minûne bil gaybi ji şertê îmana müminê yani gerek merî îmanê bi gaybi bîne Rabbi Alemet dibêje melâiketê min henin. Ma kê çûye melâketî tune. Boya wan çiqase çend kîlonun jinin mêrin evçinin. Kes nikare vîya îspat bike. Em dibêjin ya Rabbi sem'na ve ta'na. Kur'an ji me re viya emir şandiye fermana wî ye me çi qebûl kiriye. Darwin. Mesela Darwin zanî çi ye ku meriv rind baş bifikire temamî bilim adamî dünyayê jî anha pirî wî bê tiştê qebûl nake. Wekî hocam zaf kez bawer dikin yani. Yetke heye de bis heştera be. Zaf kez insan kabul dike yani. Bawsa bawer dikin yani. Belê. Lê bilê bi Xwedê meriv ku gava mêze bike bi çavê Qur'anê na hema tu bi çavê mentiqê jî mêze bikî nayê qebûl kirin. Çünkü ew seleksiyona ku dibêjin seleksiyon neya Darwin daha pêşa Darwin da ji hêbiye teoriya wî ya ku avêtiye nava dünyayê dibe çi dibe insan dibe haywan veya xwe dibe ku gava evrim derbas dike tarixa nêzîkî 7000 salî da 7 milyon salî da dibe teze evrimekî temam dibe paşê hê dibe keve şeklekî dinê çiqa seviyatê ispat kirere ha dikeve elmê biyolojî di biyolojî da li embriyoyê dixebite di wê derê da ji xwe re bi xwe hinekî çara dibîne di wê derê da meymûnekî wê salê di İngiltere'ye da derxistin ortê gotin quyruksuz maymun zimanê tekîb gotine em neqlewî dikin quyruksuz maymun kirin laboratuvarê di İngiltere'ye da bilim adamî li ser tobûn bi roja bi meha geriyan de en dawî da dîtin ku hinekî doktorê tebîbê wisa haziq poçka wê meymûnê jê kirin ha poçka wî jê kirin ji bona ku pê îspata vê nazariyê bikin tespît kirin derxistin ortê yalnız bi şeklî ki wisa jê kiribûn yani ew ilacî danîbûn ser wisa çê kiribûn imkana insan bikar ba îspata bikira tune ewan tespît kir derxistin de be incelemada tişkî birayê xwe ra bêjim ku gava tişkî wisa hebe Seyyid Cemalettin Efxanî dibe koniyê da kitêbekî wê heye redda naturalizmê dike dibe ku gava madem rast dibe ku tişkî wisa hebe dibe mişkê em ku anha nas dikin mişk dibe biye fîl li gorî gotina wan dibe madem ku wisa ne dibe ka îdîqe heywanekî dinij dibên yani goya kenehu çêlek biye zurafe mişk biye fîl dibe evrim derbas kiriye biye ev tiştahanê meymun bu insan peki çıka sal sera derbas biye kaka idi türedini da yaptışta çi ne bunu Muhammed seçar hep şey buna kay başka türedin da tişki ispat ekatune ha yani bilim avya tamamı puçe leser insana zaniçiye sadece evya silaha ateistaye dinsiz insan ve tiştahane digriş xolape idara xut ke başka tiştekdini tune Mehmet hocam az web ser meseleye mirovê yekemî dîtir jî qaîdekî kullî heye dibe her tişt di zivira bar eslê xwe ve eger ku teoriya Darwin rast be lazim e her tişt bi dewrekî dîtir tekrar bizivle ba eslê ewil va em lê tirinin em bêjin Darwin 1800 küsur da miriye piştê wî tiştekî li ser gotina wî ku bigihare bi zivira bal eslê xwe ve ne ziviriye yani meymun dîsa meymun e û em bêjin heywanê dîtir jî mişk nebiye fîl nebiye mişk tiştek dîtir heye serîhî ayetê curbecur di pir ayeta da Rabbi Alemê bi serîhan fermana wî
ردا في تشتي قبول ناكي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم açıktı becerebe alemi. Me insan da en şekli bedev da çekiliye. Bevi bejnu bala akasa bedev çekiliye. Bevi şekli akasa bedev çekiliye. Thumme radadnahu esfele safiliine. Paşi merada vekiliye bal erzele umri. Yani tu icat jibiyat derteyi kudatçı. Tu idi çi derhil ortalığı. Madem ki hani akasa tur da hayvana da heye. Doğan tamamı turi hayvana da کیجان حیوان بی حیوانات دنی تودکاری اثبات سه چهار چیزی تابی کی میمون سدی نود و هشت گویا که نه گنیوی انسان هفته دگری mesela şempanze bejin. şempanze bejin yani başka bir şey ne tüne yani şu ispat aviz ne yapıyor? Yekşi ev heye yani be Rabbi alemin de be mehertiş ji avi xulqandiye vakti ku asıl yek be muhtemel elementi ha insan ve editirji دقالت تشتغل وكيف خون گوشت إديتر يعني أفنابة دليلا كو أف تشتهاني راسته mesela seleksiyon iştişki ahacı az kısadan viyaj bejim mesela seleksiyon olaycı ko eğer gava vera ispat kırene tu düşürmüş bir dedi gene hayvan ve insan hevdu nagre haşa sperma hayvan ve insan vera tabi hev kıraneci çıka vera perverde kırane çıka hoş vera aferandıneci ne mümkün ece orta hayvan ve insan hayvana ekçibe ve insan ekçibe ve le beli ezitiş ki par garip livra bejim de kitabı fıkhi da ev kitabı mı da bantışlar hemen de kitabı fıkhi da hemen tişte benzeri viya hemen de bejim mesela kitabı fıkhi de bejimci haşa neku İmam Şafii Ahmed ibn Hanbel İmam Malik İmam Ebu Hanife falan Dinlaba yazara da ne ki tişte garip botune debe ku gava insanı ki orta insanı ki uçele ki debe gava insanı ki bebe de kitabı da debece de i'ane da debece kitaba mezhebi Şafii'ye da debe o insana mezun bebe ilmi bkhuneci bebe alim روز عيد قربان دا دبي او ملاتي البي والميز عيد كنا جايزه شريك غوستي بخونه تشتانا خرافن دي سامي رافنه دقت كن حاشا اورتا مرکبی و اورتا حسبی دیدی حیوانی که دنی چید به دقت که اورتا و حیوان که دنی دیتش چی نابه ها بله اویات توره کی پر غریبه جانی سپرم وان هر جوب تنی هفدو دیگری başka هفدو ناگری Celali Keçeli mesaj maraşandiye peşi merak nekiriye dura پرسکا خونش نفسانده گویی ناوی برنامه و جبر کو الگور مجاره و نه طبعا ناوی برنامه خو يعني نب آويا بمعنوي بآويا كو أم بمعنى دكن هر وان بويا آويا بكارتينن دبكو بآويا دني هر وها وك أنجامك أوي هبة يجي أم بيجن المقابلة وتشتكي دني هبة لتشتين وشارتي بويا يكي جلالي بحثتك اللي هجايم قوتيه كو هر تشفت كرا سر أصلي خو قوتيه القلب فيك بعد كرا برسكي بيجي قوتيه يعني مثلا قوتيه مايمون يعني جي شامبانزي 7 مليون سال بيشتنها ديسا ودقرن سر وي أصلي خو يعني ديسا شامبانزي ديسا شامبانزي ديسا ودقرن سر أصلي خو يعني سر أصلي خو يعني هجايم أمور سر مجارة أفراندنا إنسان يجي حزتي آدم يجي عم بيجن د انجیل ده هنک نافندیجی در باست به پیش رب العالم بریار داکو او انسانک چیب که من هنک درکی ده خوان نظام افتش افراسته نراسته چکان بنا نظام ام اوک بکن ده بیجه کو حضرتی شی رب العالم جی ملائکت رد بیجه پیش جبرائیل رد بیجه جی میکائیل رد بیجه هر جی سر یه دنیای راک آخک خلیه بینه ازرائیل را وصام ده داویه ده کی چه يعني كيجا ملايكات تشا اخذ بجا جمن وني يعني شكي كول سر الدنيا فتنه وفلان بيفان درخن وني ويتشي بكن داويه نادوان ولا فدغرن عزرائيل تشا تشكي وصا افغوتنك وك من دكتبن فقيده جديد هجا بكي في مسالات تصد في مساله كتابات كوتا فقيده انا تشتين خلتنا بكي ابجي كذا نواوان افتشا مرشا بليبكي يعني حقيقه ربي عالمي امر دابه اخذ كاره تشتكي بيجي يعني تشكي بس تشاو تشيفه نراسنا بسافينا ازبورم يعني اف روايات روايات اللي قال لك كس السربي عمل دكن يعني نعم خلقيتا افراندنا حضرت ادم عليه السلام ربي عالمي سوره بقر ايات سها حتى سو حشتا بله سوره اعراف
آيتا يازدا حتى آيتا 28 دي سورة طه دي سورة حجر رب العالمي بالشكل كي دلال ورنت حمي بحثي جيكريه بله للسيرفي مفسر مثلا ابو حيان رحمه الله عليه دبي وقتك ورب العالمي جمرة بحثة تشتك نكربه ود حديث الصحيح داجي رسول خدا عليه الصلاة والسلام تشتان نقوت به دبي نحد ما يكو امهنة تشتا لسر ناوي وخبر بدن يعني دو قرآن بيروز دا ود حديث الصحيح دا اف درباز نابن ده حديث الصحيح ده اف درباز نابن يعني رب العالمي وقت بحث حضرت آدم عليه السلام دكه دبي ما حضرت آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني أول ذينا خوا دين زمان رب العالمين ذينا خوا يعني أو برنامج بلانا دقدرة إنسان دا كوتشيكري رب العالمين أو دين زمان و ملائكة بيد دحساندن بشتوي دبي ما إنسانج آخر چكريه وخلقناكم أطوارا دا آية جديدة دبي ما جور بجور بالدورة دورة وخلقان ديه يعني أول آو آخ بشتوي سكنية طرش بيه أو هفير بشتوي بيه حشك بيه بشتوي رب العالمي وقت نفخة روحي كريه بيه بدن يعني اموها بيجن آدم انسان بشر اف سي قفرامي جهف جدانه يعني دا آريدا تكامل هي يعني رب العالمي اول انساني دخي بشر بشت بشري دبا آدم بشت آدم دبا انسان كو حوا هاتا خلقاندن لورا انسيت دده هم جمسكي خوي ديتر ورب العالمين دبي ما حضرت آدم ج آخي چكريه ج آخي چكريه وقت كو ج آخي هاتيه چكر مثلا دبي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دبي مواج آخي خلقان ديه أم التكرار وبظفرنا با آخي تكرار وجه آخي صابكين وببنا حشره يعني خلقيتا حضرت آدم عليه السلام دو قرآن دا بشكل كي جدا وبشكل كي دلال هاتيه إيزاح كرن نلازمه كو أم لروايته كو أصلو بنجهاوي تنه أملوان برن لورا جمرة دليل مزن قرآن هجم تباسا آخيكر بله دي سورة نوحيدا جه سورة ده حفظة در باستبه کسی که مراقب کرد کاری لو داریم دیگه انسان مج آخه چکر بله لید هنگ جیان دا بالا مجی کشانده زن بالا وجه از بارم دوی کشانده به دبیجه جاوه مخلقانده بله مثلا از ملوی داره نویسانده بو سوره نور و فرقان نور 45 بله فرقان جی 5 و 4 دا جاوه ما دا چکرنه یعنی رب العالمي حزت آدم ج آخه چتکه يعني ج آخه ام بيج حريه چتکه نه اول حريه چتکه پشت انسانه عشان بأدبيته يعني از عذر خويد خازم تماشوانا لو راد انسان دا سپرم چید به او سپرم وك آوه ها حيوان ها ايديتر او ام بيجن گياو هيشيناي جي تو آوله ندي باران لی نکوه و شلاتی چنه به هنک نباتات و هشینایی دیتری چنه به او آیتا کت گوت رب العالمین وها امرت که دبی والله خلق كل دابة من ماء تمام حیوانا حیوان توردا ام تعبیر ترکی جانلی دبیجی یعنی ایکو جیان تیده هیه جان تیده هیه مخلوقات يعني مخلوقات يعني ايه كو جان تده روح تده هي فمنهم من يمشي على بطني يعني الدوام آياتي وقت كو عم بخونن هناك جوا حيوان ايكو روح تده هي جان تده هي سر زكي خود مشن
ومنهم من يمشي على رجلين قسمك جواج سر هردو بيخوا ومنهم من يمشي على 4 قسمك جواج سر 4 بياد مشن يخلق الله ما يشاء خدا چه حسب که اید خلقت که الورد تشتك بالكيشه يعني خدا حسنك خلقناك خدا چه بخوازه ايو خلقت لو را قادر اوه واحد اوه احد اوه رحمن اوه رحيم اوه يعني ام نكارن چاك بسيده امر كر ام هنا تشتا بيجن چا خدا چما وها كريه بله خدا چقا زانين دايمه ام اوقا دكارن عقل و مجی خو بدنا خبات جوی زیدتر امکان ما تونه مهمت hocam tam devir de azet şey gibi bejim neha liseriye dünyayı mesela juda rengen insan hani mesela insanı sipi hani yen raş hani yen mesela melez hani le Amerika'ya medine hanek usa de Hindistan'a mesela rengeki dini heye acaba mesela devir de merv bir fikre yani kulkandına Hazreti Adem'da ji axin cuda her waha hatne berhevkirî yani seriye dünyayê ez xelet min tim rast bike qane hatne hatiye berhevkirinê evîna wek bêjin di nava hevir wek hevîrekî hatiye çêkirinê bi çend roja tişkî wisa diyar nizanim gelo bi çend roja da hatiye çêkirinê insan ya jî Hezretî Adem evana delîla wan axaye ku di bingeha Hazreti Adem da ciho girtine o vana ji tecellit kin ser yerde çıkıyor samat kara beje برای حسین ya Kur'an çıkıyor sad beje نه قرآن دا تشکی تونه اللي بلی تشکی آهاجی هی زانی مثلا او وچا کرم کر آخ مثلا سی او روایت دا هی در باست به لی حقیقت او نه زانی حقیقت چیه یعنی او شکل انسان حتی تورنک دبیجن حضرت آدم علیه السلام دبین زنجیبیه هناك بیاج دبیجن yani evi disatinin dibimtinin cevabı liye evi mesele disatın şağı ki evrim teorisi ha. Bingahavan çiye mesela ko raşbe em. Ha iza avdubin çiye avdubin esli beşeri disat be adam dibe bu xud zencibiye dibe jüvi peyda bi kuçe bune peyda dibe evrim derbas karene ketine değişik van rengi hani cürbecur çünkü hatune. Tişki ahad tarihi beni Adem da cina ispat karene asla. Hazreti Adem aleyhisselam ne zencibiyet işkiveci tüne. Dünava memleket ada zani insan leser doğayı leser toprağı ki ardaki dici şeklivi legori vi toprağı legori vi ardiye. Yani eftiştahane te kabul kini o zanistandın jiviyat beje o Kur'an jiviya kabul dike yani zaten şekli insana değişik. Hudayi Teala serihan de beje. Tabi يا أيها الذين آمنوا إن وجعلناكم شعوبا وقبائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقبائل لتعارفوا آيات كلمة رب العالمين قبيلة إنسان دبي ميارات مش كديه واختلاف ألوانكم آيات كلمة در باست به رنگ وجه جهب değişik اب آياتنا صريحا دبي رنگ جهب değişik لسر عرده کی انسان کی yaşamış به رنگی پاری değişikti belli beli zenci ki beyaz nabe spi ki nabe zenci an renk değişti be mesela tu şekli anha insanı Avrupa'yı şekli insanı Arabistan'ı ne mümküne lehev kıyas bir ki bezi yeke ayrı çünkü de nava ada Arabistan'ı da insanı genelde esmere şekli ayrı o Avrupa spiye parevi çure Zibona ve evrengana Hudayi Teala esas olarak ye temeli kuçi ki diye ayrı bu xo be kudreta xo yaratmış ki diye dünya ve velata da insan parike ki cana rengi ve değişti bin mesela liberta ve havini insan per bimine reşte be velatı Afrika'ya ve insanı hatiye çekini ne bu şekilde Hudayi Teala o reş şekilde esli bir reş aslında ne ku alaka bi viyaheye tişki balkeş est xazım bejim ayet-i Kur'an'ı da aslında insanı ku iddia teoriya darbendikin dibêjin evana ji du ayet da dertin rê du ayet destêwan da heye evê ku goya xwedê giravî ji nava ummetên Müslümanın lê berî iddia ki wan aha jê evana kînî jî çend hebûyê din ha lazî kî dinebêjim inşallah ayet da ilk awwal ku dibêje dibê ya eyyuhel insan ma garreke bi rabbikel kerîm ey insan de be çiye tu garan di tu khalifan di berabete kerim ko tu le nabi khoyi jera nabi qul
تو سري خجرة نعتويني الذي خلقك أو ربتي كنت پروردك دي تو آفراندي فسواك دبي تو مساوي كدي تشي كدي وكابي كدي فعدلك تو كدي شكلك خوش معتدل في أي سورة ما شاء ركبك او دبين چه دبين اب آيات هاني كرب عالم قوتيه شبه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك تو تشكري يك فسواك فعدلك في اي سورة ما شاء ركبك دبين دبان شكله da bakmayacaksın zamanı ve ayrı ne demek ki o zaman devra da evrim teşekkül kereni ha de çar merhale da ayet-i kerime de beje yad be الذي خلقك جارکی تو چه کری فسواک جارکی جی تسویه دای بدناته فیزیکاته اسکلته و فعدلک جارکی جی تعدیل چه کری عرب دبین تعدیل yani به معنی yerleştirilmiş کردن تصویر کردن به وی شکلیه فی ای صورت ما شاء رکبک به dikizan rengi de jixwastiye tu duy de terkiplendirmiş kiri çe kiri o zaman demek ki eva evrime وَرْنِنَي İcazına cevap avitemi. Cikidin dacı ayeti kelimet vece debe مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا debe çibiye buve kuhuz Rabbi alemi ra debe تعزيم ناكن جرى عبدني ناكن وقد خلقكم أطوارا أويج حالك وهون آفراندنا هون آنين دنياي بالشكل değişik أطوار ده زمان عربي ده بالتركيب بيجن شغل جمعة دورية بمعنى چی yani بمعنى آفراندنا پیدا پی اوانا جوان هر دو آیت دلیل دردخن دبیجن قرآن جی evrimi قبول کی حاشا و کلا Kur'an'da tı bas ne yapıyor? Evana ayetin. Nana basa teoriya evrimi jî. Çünkü satire yani. Bakıca istera bir. Tene şirovene yani mesela. Zve deri van delila derdin delil ne sahiha yani haşa ayetna yani ev delil anine van ne sahiha. Bele bele. Merik kudbece evana tuzani içinin. Rabbi alemi kudbece ellezi halakake. Hulqa ve kidece sperma insan. Berisi sperma insan çekiriye. Başı pesti fesevvake. جاردن داد فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما آيات كريمة جربجوب آيدي شيء آيدي پرورده کردن انسان دور رحمة دایکا دا به صریح آیات رب عالمت بجد بری آپریه باشید به خونپره باشید به گوشت باشید به هستی به وی شکل اب آیت لسر ویت اجرا کردنه نکو اب آیت حاشا خدای تعالی به اورمی değişik پرورده کردیه یک جی اتوار کد وی ده آیت دنیا ده سوره نوح آیت 13 و 14 ده کدر باست به و بیجن اوا اتوار دوی ده عین به معنا هان ifade ki ayet hebdu teqviyet ki yani خدای تعالی هم پرورده کنه پیدا پی نکو معنا حاشا مرحله ayrı peyher bun çekirene بله هجام تقول مرحله بله بلند tuna mesela şandiye Bersiva ok bejin hecayim te gote ya yani seleksiyon u falan bevan herkes vedkara ser asli xo serve mijare gotiye yani xoca dveje zindiyek nawar gara yani mutasyon u ya seleksiyon darbas nake ev çaxi dveje kurmukek çawa dibe prokek bel evne u kedveje yani dveje bakek je okete je wak جلاوره یکیته پیشتی وی یکیجی او دبه بق پیشتی وی یکیجی کاره به معسی یعنی سلکسیونک موتاسیونک در باست که وی او که مرف چه بلید که لاوره دبه بق لبق مثلا نهات اثبات کنه کوبیه معسی veya bak tekrar nazvre bar lavre va بله yani ek ve ay خلقان lavra yani seleksiyon heye seleksiyon heye yani em kes inkara ve qasi nake ku seleksiyon tune ev tişteki tabiiye yani tişta ku Rabbi alemi de fıtrata em bejin gerdune da kainatı da çekiriye em bir şeklek ditir evernak livir ev heye mesela em bejin kurmukek dibe perparok ya toxumek dibe em bejin gülistan lawra ew bengehawi awe çakub min geha insanı em bejin çamur biye çamur insan çebiye pişte insanı
ji insanê nutfe çêdibe sperm insanek dîtir jê yani çêdibe iştî sad dizbera tê keve bine emrê Qur'an emrê Qur'anê yani Xwedê gotiye min ji xweliyê çêkirin ha yani bana ji were ne eslî were ne seleksiyona ew dibên tesadüfe Qur'an dibe tesadüf nîne yani ev kanûna Xudayê بله ma insan jî ji xweliyê çêbiye we ne بله بله ji xweliyê çêbiye û paşê derket heman şekla Ahmet Saygılar mesaj şandı. Divin haberde mesajı özeye bukhinim. Lisarya Facebook'e, Twitter'e, WhatsApp'e o kesin ko etiketa meya merak dikim. Eko nivsandiye zi mesajı vejib bukhinim. Ahmet Saygılar jî ve meseleye ko mebasa Cafer bin Muhammed Bakır kiriya o alemin dineci me afrande je Yunus Emre jî ser ve meseleye gotiye 18,000 hab alem bahs kiriye. Vana ehli tasavvufina vaktek hejem te gote dve mer servan mijara nesekne elbet ez biçim arayeki vakteki usak naberaka me Kürt kanamci bina xo bidin pişte ve yeki gelo şeytan çava Hazreti Adem xapan kete cinneti Hazreti Adem li cinneti hata ava wek bejin hata afrandine pişte ve yeki tobeya Hazreti Adem çava bu wek bejin zuriyeta Adem li seriye dünyaya çava hata belaf kirne naberaka Kürt heye سه 4 دقیقه من نابر بدنی دورم الوی دربن از پرسی وجی ج میوان خوب کم نشون داره کی نابر که کرد امید سر وی دربن işte نابر کی ام دیسا الوی درینه دوی نابر ده مالا و هوا با کو گلک مساجی و هاتنه جمرا حتی کو جدسته مهبزی مساجی و بخوینم لگل مجارا مجی کو ایرو ام بحثا هبون اتکن آفراندن اتکن yani yaradılışı em dikin sırrın ve em bahsa wan dikin gelo Kur'an-ı Kerim Kur'an çi gotiye de derbare ve ekida İncil u Tevrat o vak bijin kitêbên dinê de derbare vê yekê de çi gotiye me hinek teoriyên Darwin û teoriya evrîmê me li gel van yekan jî me lê zêde kir ser vê mijara xwe em hatin meseleyeka balkêş kol vê dirê jî پرسیم جی گلکی هنر درباره وی که دا پرسیم وجی آتن از پرسیم وجی جمیوان خوب کم اجوه در دست بکم هجای من رب العالمین حضرت آدم چکر خلقان تشتک دفرده هیا اتخوازم وی پرسی جوه بکم ده خطه کو چید که سوره بقره دا دیا سی دا ملائکت رب العالمین تپرسن بجین گلو de insanı ki ko lisariye dünyaya fitna çebke devi bu afrini tabi daviye da Rabbi alem ecde şekunu zanın az zanım devirden melaiket gaybet zane yani he insan he nuhati afrandını he Hazreti Adem tene he zuriyeta ve jitne el sariye dünyaya min cevap avena de ayet ki da dit ayeten nemle da medite مرف چات کاره وسابجی یعنی ملائکت حقیقتا پیشروجی دیت بو یعنی غیبه دیت بون هجا تشتک نهات بو لی یalnız ام کارم وسابجین ده هندره انسان دا فطرت انسان دا کو اوی بخوا اوی قدر خو بریو به انسان کی وسا دیتن و بو زانبونه دا بو گوتن مرف چات کاره وی که به معنی بکه او اشکره بکه ام کارم بده بچند آوا معنی بکن معنى كي اف خدا بوان دازاني جو ازي مخلوقاتك وها تشبكن وصفي وي اف يعني او غنيا بك خديه اراده به بله لورا ملائكات زيدن ادبون اراده ملائكات اجي ترنيه خدا چاكي امر وام بك بو اوي بيكتينن بله معنى كي اف اديتر ابو حيان ابن عطيه تفسير خدا بيجن ملائكات جلوح المحفوظة ممكنة كجويهم ببن يعني نكوج غيبة معنى كي دي جي اف معنى كسيا دبريا آدم دا مجو مخلوقات ديتر هبون جن ويا اي ديتر جان ام بيجن جانlı يا جن ويا بشكل ديتر اوان سرية عرضي كو فسادي وفتنة كرن جوي تجربة جرتبون يعني بيشي آدم بله بيشي آدم جوی تجربه آدم شه انسان نک انسان مخلوقات خودی اراده بله جن خوی اراده نه جن خوی اراده نه şeytan jin بله şeytan jin جد وانه yani mazne wa şeytan hem lverji از ابلیس و şeytan parantezek vekim
şeytan vasfe, şeytan ne nave, nav iblise. Piştî iblis ku secde nebir ji Adem ra bê emriya Xuda kir, Rabbi alemê navê wî yani wasfek lê danî şeytan. Ê ku ji heqê derket, ê ku ji rastiyê derket, ê ku ji rastiyê cuda bû. Me got em bêne ser mesela xwe ji wê tecrübe girtin ku ser wê erdê ew mexluqatê xweyî irade ku fesadî qetl û qutûl kirin ji wî hate zanîn ku ev melaiket bi şeklekî dîtir li wir ne ku ma'na etiraze yani haşa ji geybê xeber bidin. Ma'nekî dîtir jî ew jî balkêşe lewra iblis di nava melaiketa dabû ve Rabbi alemê bi wan dabû zanîn ku ev ji geynê wa tê beşer were xulqandin. Beşer were xulqandin. Li ser wî iblis ji bo kibr û hesûdî û nevêniya xwe evî i'tirazê yani bilba xwe got gelo eva fesadî dike ev tê qetl û qutûlê bike te evê xulkî yani melaiket ne geybê dizane. Eger ya Rabbi alemê pu daya zanîn ya bi lewhil mahfûz ya jî ew mexluqa xweyî irade beriya Adem ji wî tecrübe girtin û anîne ziman. Mehmet Hocam te ser ve tiştekî nebêje ez ê pirsa kadin işte ji ber ku Zahid Hoca vêyekê baş aşkere kir bi min baş aşkere kir Xwedî razî be. Ez ê tişek bikim. Mesela Zahid Hoca nav axaftina xwe da navê yani iblis. İblis û wasfê ya jî em bijî wasfê wî şeytan ya jî em bijin heta ku toqê naletê em bijin nekete stî wî. Hinek rivayet mi Azazil. Hinek mesela bijin Azazil jî. Wêngî mesela Rabbi alemê Hezretî Adem çêkir got divê hûn secde bikin newsa divê hûn secde bikin jê ra İblis jî wêngî got ev kiyekî ez ê ji te re secde bikim yani nefsa xwe em bijin bi nefsa xwe ya jî tiştekî dinê em werin di serî de em werin serî me nav axaftinê xwe de me çi got me got wasfên ew ka yê cina û melaiketa ji bo îbadeta Xwedê hatine afirandinê çêkirine newsa wêngî îblis qe îradeya wî hebû ku îtirazeka wisa kir çawa mer çawa vê nabilêv kir Mehmet Hoca Ez aha hinekî kin bêjim lê belê tiştek di qelbê me de maye di heqê Hezretî Adem aleyhisselam da ku wextê hatiye ratmişkirinê Hezretî Adem di Qur'ana pîroz da di neheb sûra da bahsa wî tê kirinê û di neheb sûra da açıkça Rabbi alemê dibêje 23 heb jî ayet heqê wî da resmen navê wî tê ra derbas dibe. Adem derbas. Adem derbas dibe. Ha ev wextê ku Hezretî Adem aleyhissalatu vesselam hat çêkirinê irada iblis tabi hebiye. İblis xweyî irade bî açıkça xweyî irade ye. Cin irade wan heye yani. Belê ça serîhî ayetê de Rabbi alemê dibêje dibê hekayeta ji halê wî dibê xeleqtenî min narin ve xeleqtehu min et-turab ve min tin. Min tin turab. Ku Rabbi alemê eviyet de ayetê de ifade ki xeleqtenî min narin ve xeleqtehu min tin. Açıkça dibêje ev irade ye. Ev ya dibêje dibê yani açıkça ji Xwedê re înkara Xwedî nake. Lê yalnız dibêje dibê hukmê te qebûl nake. Mesele ev e. Eva irade ye. Di Sûre İsra'da çaku seyda kerem kir uha ferman ke ve iz قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجدوا لمن خلقت طينا كو أجي أجريهات ما خلقاندن يعني أزي سجد حرمتي بكم إيكو تش çamuri خلقاندي لو رأيكو çamuri حشتكم أزم جرماتية دوام آية بالكيشة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قو يا ربي يعني تو أذي دبيني كنت أذي السر من شرفتر دكي يعني أذي إنسان إرادية يعني أذا حمي إرادة شيطان هي إرادة وذينا وهي لو را كنت كاري تسلط بك دبي أجر كنت تجمرها مصادة بكي
از ذریتاوی نسلاوی جری درخم حتی نه روزا قیامته إلا قليلا هندك كي جوا مستثنى يعني قسمك جوا ذريتاوي از نكارم لسر تسلط بكم لو رب العالمين دو قرآن دا دبي اكو عبد منن تسلطات لسر واتنا اكو حقيقي من ناس كرنا لبي ريام دچن جمرة عبدي تيتكن دو نكاري لسر وا بكي لفر شيروفك اف هي شيطان الجني تمام قوتاوی تمام آلیکاری یعنی کاریناوی وسوسه غیر وسوسه پیشتر آلیکاریه کی وی دیتر تونه یعنی منا چا دکتر امبیجن طبیب گهداری قلب و جگر انسان دکه دزانه تدا نخوشی حیاتنا رسول خدا علیه الصلاة والسلام دبی شیطان جی گهداری قلب انسان دکه دبی که استکارم تکلیوی ببم یاننا اگر کو دوی قلب دا ایمان قوی هبه نکاره لیلور تنگاسیا مزن ایکو وصف شیطانیت گرتنه جی انسان کو وصف شیطانیت گرتنه ان خطر مزن کو لسر انسانا چیدبه جوا çedbe. Şeyatin الإنس یک şey yani mesela heye. İraden yani. Hocam ez nedadım servim jari le gelek pırs hatine ez bavarım de hişe tamaşavani me de jimaye Ahmet mesaj şandiye jimra Mehmet Bülent Zekeriya Halil hemen pırse gotne merv bavariya merva be teoriya evrimi hebe merv be bavar bike merv jiddin derti yani metkere tişki usabeje hemen tişte gotne ev eğer ku dediğimiz seri programı da mütiştek ani zaman de gotuna Darwin'i eko asli koka navi kitabavi lور دبه ev خلقیت afrandın احتمال تخازه کش طرف قدرتك دا هاتبه زمان اگر کو ای کو باوریا به اورمی دینه بزانه خدا خالقه خدا اوید خلقینه قدرت و وینا خدا همی چید به بوی امتکارم بیجن خطر تونه لیکو بیجه تصادفیه yani خداش devre derxevi ev dibe mana inkare o jidin derte. Beli. Hece min emwarin ser ve meseleye Hazreti Adem hata afrandını nizam gelo venat kurda dar basit be Hazreti Hava jide çekirni le peşyavi da Hazreti Adem lüküder teşekkür yani serve ahi ser dünya yani le cennet teşekkürni çünkü sahi met çat karabeje Hazreti Adem de cennet edatı. Cennet teşekkür. Beli icat tişkidini heye ki cennet. Aba parmağım ha. Cennetul hult ku Rabbi alemi ayet-i kerimede serihan ferman kiye. Ev cennetul hulde gelo yan cennete kalları dünyaya cennet zamanı Arabi mana bostane. Bahçeye. O gelo eri bağ bostan gelo cennete ki o sadayı. Ve ne seyda? Bele. Ve cennete gelo ki can. دبرادا اختلاف کی مزن هي اکثر علماء حتى مقارن بين جمهور يعني اهل سنت دبيجه دبي جنة الخلد جنة الخلد دايه لي بلي كنت ايجاد فكري د ايات القران دا تميزات کی تو ايجاد نکاری بیا قبول کی ها تشکی دنه هي çünkü چمازانی اگر کو حضرت آدم دوی جنة الخلد آخرت دا خدا تعالی وعده دایت قران دا کو دو وردا به دبي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا رب العالمين بيجد بيو إيدين ناخذن جيريجي داريني أما حضرت آدم جهات عبيتني أبا يك تبرد تشيلشكي تشيد به مثال الجنات إذا گناه تنه اسيان تنه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة آية رب العالمين لا تسمع فيها لاغية تشتي اللغو برداية القرآن سيد الجنة نابين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما دبي وننه دبي القرآن إذا جيت سريحا دبي جد بيد وي جنتها تشتي يعني استيا نابينه أصلا جناه نابينه أسيان نابينه مثلا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بنق آيتي
جور بجورن دبي تو تيدا kesinlikle لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كده بيجت بي لغوا ولا كذابا سوري عما يدات بيجي ev ayetana gahat bece peki şeytan ketiye cenneti nizam Hazreti Adem kapan diye nizam derev ki diye şeytan marketiye efendim işte Hazreti Adem ruhu deri giryayı ati abetini evana gir hündür ve cennet edab olay çerçeydi ben İza ekser tabi bece ve cennetul hulde le evan delilanacı vantıkın tengasiye kısmı ki ulema kabulnak mesela bece ve cenneta dünyayı bağı bahçeyi دبی دوی ده هاتیه چکرنی خدای تعالی گیچیجی جرا مثال جنت آخرته انشاء کدیه او خستی و جاردن جور در خستی دبی مثلا اوه لپیوی کتورن باش بفکری ایجا او تشتی کد بیجن شیطان کتیه جنتی او تشتا تنها او تشتا شیطان نکارته که به جنتی کتیه که حضرت آدم تخابینه سریحی آیت نبیجه کتی ها ام سر ویدس کنن ام دبین حدیثی داجی تونه سنت پیغمبرش که هات توزانی علما آخر راضی بگیری حتانی ور وان علمای دین مفسرین امام مثلا وان قد بیجن دبی دیسعینی وکی شاگا و دین سیدا کلام کرد او به وسوسه دبی دیسا جدور ده حضرت آدم او کدی اخفال کدیه او بوی شکلی نکو چوی کتی هم دور جنتی یعنی لدور جنت aynen var لدر جنتی دبی لدر جنتی تفسیر بکه تفسیر ود بیجن لدر جنتی سکینه نقدان یتی که هم دور جنتی ابلیس نا که هم دور جنتی لدر جنتی سکینه وسوسه دا حضرت هل ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى افیاد به شکل وسوسه گوتیه از وببم و دارا کتبه سبب ابدیت و بقاء و دبی دريدا ادوي راي وبدم دبي فوسوستين آيات كلمة جدا رسما صريحا دبي فوسوس لهم الشيطان سورة أعراف تا سيدا نها وقتی که آدم حتی خلقاندن ابلیس سجده نبر رب عالم مصادق خواست مصادق ابلیس خواست يعني بله رب عالم جو فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين گو تو دوی مقام ده تو نکاری بسینی پشته کو ته کبری کر تحسودی کر جوی مقام درکه یعنی او مقام کو درکت بین نابین الملائکه جوی مقام گو ور خاره ها هناك مفسر گوتنا اف جنته ل ابو حيان ابن عطيه ماتريدي و اديتر خود جوا راضي به دبي او مقام کو گهشت بود برید عبادت کربو یا حتی نه وقت عصیانیه جوی مقام تو کتی دواماوي دا رب عالم مصادق خاص قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين جو حتى روجا قيامتك الى يوم الوقت المعلوم بله تجمرا مصادبك قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم جو ازرياتي الراس لسر الراس روينم نهلم عبدتا ادم والنسلاوي توير الراس بمشن دوام ويدا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم أزي د بيشيا وادا باشيا وادا آلية وراستي آلية چپي أزي لي بخبتم واجري درخم لا ولا تجد أكثرهم شاكرين وتتزافي وان شكردار نبيني بشتيوي الدوام ويدا دبيجيكي فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وسوس لهما الشيطان بخاطر يعني دبي مشافهتان تفسير هذا دبيجيكي يعني خبر دايب ورا يعني جدور ده iletişim çekidi ha بله يعني يعني او مثلا بله يعني مثلا امبيجن يعني مرف دي جنة دا بيجي انا مرف جنة دا بيجي مرف كوج امبيجن كيه كده جنة دي جنة دا الشيطان سام صلاة ويدبه ناخد بخ بفي شكل مشافهتن شا كود بيجي بخ حديث كي هي ده حق بيضع كود بيجي دبي هر انسان كي ورا دنيا بيرا شيطان كتي دنيا حديث ايه عباره وي ما من مولود الا ويولد معه شيطان حديث صحيح دبي وقت كو كيتي دنياي بو راجي شيطان كي دوميش بتي دنياي قالوا او معك يا رسول الله قوتن يا رب يا رسول الله قالوا بتراجي شيطان خاطيه دنياي قال بل ومعي
ولكن الله أعانني عليه فأسلمه دبي جو بمرج شيطانك هاتي دنيا اللي خد تعالى قدرت قوات من أو تسليم قد أسلمت وده نب معنا مسلمان بيه معنا ودوارنا فأسلمت تسليمي مبو إذا بني دسم ده دزجين أو دسم ده نكاره تجي دندش حديث بي وإنه ليغان على قلبي في اليوم 70 مرة فأستغفر الله دروجة ده حفتي جاري هجوم قلبي متكي سلبا مغفرتش خديتك مع الشيطان بيغمبر ده ساده حضرت عيسى تنبي ها ويقول الشيطان ناتي الدنيا افياد سنه صحيحه در باس هجام ازيد شكي دم بجن هم مثلا ترك تبعصا تعامى يا راس من نخص از نافي از بيجم دار بله يعني خاص كو از بيجم تعامى يا قدخه يعني بله تعامى قدخه مثلا ترك زيت جاد بجن سيفه حتى زنجلوكا تقركا مرورا دبيجن آدم الماسي مثلا نصا دبيجن آدم الماسي işte حضرت آدم و سيفت خود وردا دسكنه وردا شيء إنسان راشي يوصل شيء لي دجالك مثلا المدرسة عندها شيء بخوجي مثلا سيدلارام ديتيه قلتنا دارا جنمه يا راس جمنا بمعنى ترتي جبركو حتى وين الجنات دا belki evji xalet be yani ve agahiye ji xalet be hatta ve henge tiştek o te xwarne bir riya vak bejin xuydan ete avetine legenim riya xuydan ne avetine ez kelime ki bizim deve sebebi kelime yeki faris beje be farisi be deve poderem ravda-i rıdvan bedu gendim feroş est دبي قال كي من آدم بابا من دبي أوي رابو قوجا جنة أخذي بدلو بجانم فرود ناخلف باشم جر بيك جوي نفروشم دبي أج بس لو نبي ما جرج بلي بكي جه نفروشم عايز تشتغل هذا جزم يعني في مسألة شيء مفسر حميد بيجن دبي رب العالمين وقتك كيفشان نكري قال لك أمجي كيفشان نكر دكار إثبات تنه لو را أمنكارم بيجن إلا أف مثلا ابن مسعود رضي الله عنه دبي جتريه كما لو راد بي شراب جتريه تشيدبه جوي رب العالمين حضرت ادم جوي منعكر عبد الله ابن عباس اديتر مثلا دبين جنمه هناك يا قوتيه سيفه تورات دبي شجره الخير والشر دبي بله مثلا يهودي دبي دار حنظليه يعني اف نها كو دار حنظلي هم طالة هم شرينة لمفسر أمجي وصا جلك باور بكن وقت رب عالمي ورسول خدا عليه الصلاة والسلام در حقي في قاصدة تشتك جمرة نقوت به أمد بيجي دار هر خدا زانه والله شجرة الخلط يعني أمن زانه نيديش هجي من سنك مساج بخوينم دفي اوكيدا دفي نابري دا كسين كو لسر واتساب مساج خوشان در ناوي خوش جمل بني بنفسين دا كو ازانه بم كيه كسين كو الا كي ناوي خو نفسين اتكارم ناوي وجه نخوينم براكي صابلي من مساجات حتى بردسم لم تكش مساج تفهم نكر تصاد قريبي بنفسيني از كيف خوش بم قوتيه مالاوا اوابك و برنامجك بفيرنج تشيكر وده جوار عزيبه السلام عليكم قوتيه ديار بكر اس فيصل از هویه دعایت کم تماشاوانه کی کومد آرای دم گو از تلویزیون مخربه از البری ما خشا دنگی و تبزوره که از خودم فهم کنه گوتی محقق و حلال بکن هنک تشاس خلاتی فهم دکم رت تحقق و حلال که دو كنت بحاول في آواز تلما جوداريت كي جو ألمانيا فرانكفورت جالك مساج هاتنا لبرلين لستا همون مساج هاتنا جمرة از تخوازن في اكي بجم تام درباري فين مجارة مدا رب العالمين شما وقت بجن نباتك يا جت عامك قدخة شكر يا ساق شكر للجنة شكر جي آدم راجي جو دويت جوينا نخوي يعني دوی اووسا ببونا يعني دوی سدمك چه ببونا کو حضرت آدم جنتی هاتنا آویتن يعني سدمك دوی مره بگره یان دوی دا تشتکی دنیا هیا مره چوال وی مجاره بنیره آيات قرآن ديسا جويارا سريح جواب تبيزي براي حسين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خدای تعالى مرنو و جين هردو جي چه دانیل بر انسان زبان کوپی وان امتحان بکه تمامی پیغمبر خدا جی داخل دنیا بیادانه پیغمبر خدا گناه جوان را تنه اما مثلا حضرت آدم علیه السلام در لیتراتور قرآن داجی کد بیجه و عصا آدم ربه فغوا
عسى حاشا نكو بمعنى اسيانا گناه کو دبه سبب حد شریعت و خوجی گناه کو حاشا به سبب زلت او نه زلت القدم جه پیغمبر راجی هبیه نگه وان جانا دهنه کی جادا وها شقتيه çünkü beşere و eğer nigji neşqte tiştici çene bir şekilde ki kesinlikle idvi ça ilahlaşmış. Yani Rabbi Alemet zanı bu eve buxwe. Bele. Nasıl? Bele. Yani tişkipsa zanı bu. Deyja bis hecbera. Yani tam irade jida bu. Nasıl irade jida bu? İrade jidaye. خدای تعالی عقل جدایی افساد حضرت آدم نه ام گورن ام گانا داخل بنی بی حیات آدم علیه السلام دانه خدای تعالی دایه مگشت عقل جدایی فراست جدایی حتی حضرت آدم جرا وحی شاندیه تور استلک وقتی قد که مثلا وحی جرا شاندیه لی او غوغا و وسوسه بی سبب و امتحان و یا مزن صریح آیاتی رسما açık شد بیجه بله دبي جرى بيه سبب غوغاء او كلمه وي ابليس شويه كتا قلبي وي قبول كديه والسروي او زلتا ليش هي بشكل كان بيجن تعبير او جائز به باش جرى بعالم جاردن توبه ويجي قبول كديه شو توبتك لبي شو توبتك حضرت آدم عليه السلام توبوي وقت اباح حلال تشيد به كتب بيجه تاريخ شد بيجن التفسير داجي بروايات اصحت بيجه دبي جنت تبج بيجن ريان دبي كهتن ساده تاج مال دبي گریا تاریخ ابن عساکر داج بیا در باس به ابن اسیر داج در باس به د طبقات علما گل قضا در باس به دبي گریا زبر سر حز حوای دبي جرا گو تقدی چه حد سریمه دبي گو خو حاضر که امج جیناریا خدای تعالی درت نیدی ایدیت زانم خدای امر کر حضرت جبرائیل علیه السلام بیا بود و رب العالمین گو تاج سری بگری تاج سر حضرت آدم بگیریم. اف سمبول مثلا تاج و جلد مر وقت جنتینه. وقت سمبول مر لبنان نفسه. بله حلی جنتینه. حلی جنتینه. باشه ایجا که رب عالم جرا امر او که دشینه دبی توبات های قبول به پردگیری. تاریخی داد بیجه دبی نور گریا بیا حتی روایت که بیجه دبی 100 سالی دبی العرض گریا دبی جهیز چابی نباتات شیم بون. بعد وان دینی değişik da dini semavi giş kadacı ebatışta te kabul kene. Başı kora be alemi emri tevbe jira dışine be tevbata kabule Rabbena zalemna enfusena be ayeti kerime de tagfir lana terhamna kunna minel khasirin. Bale o ayeti kerime der basvet hakkı tevbe da van kelimat bize Huday Teala pe afut ki. Yani afu kurnawi tabi her tiş vak yani merev khalati ki kir duvi da kot tevbe biki. او توبات هكا جنتي جي وري قوراندني وري آفتني هكا توبه بكي تدي سوري عفو كريتي وي معنى اصلا مرفيا كوي çarçıvey da lebnede yani bu hayata ve örnek zaten للسر بشري للإنسان جاء أولادي وي قالوا حياتي ميزابك وخداي تعالى جهندوري وي جنات بيروز آبيتي قوران ديجي جاردن جي كتوبة كده جديا خوابتي درجاهي ورب العالمين جاردن عفو كده. بله هجي من هناك مساجاتنا مثلا. بله. مالا عمر مساجات هاتا بردستی من للزاخوی مساج تجمرا شاندیه گوتیه دبیجن که حضرت آدم روژا اینه هاتیه افراندنه هاتیه چیکرنه یعنی وی روژا اینه تشکیب صاحب نزانم تشکیب صاحب روایت در باز دبن بله یعنی تشکیب صاحب نزانم مگو بریدا مگو یا 6 روژا دا مخلوقاتی دیتر هاتنا خلقاندن يعني ام روجي دنياي كو حساب بكن يعني ما جو زمان رب العالمين راتنيه انا قري روجي دنياي خلقيات ادم تصادف روجا جمعيتك يعني معناه جمعيتي تمام مخلوقات خلقيات توي روجي دا توف بو جمع بو يعني ان مكمل انسان هاته تشكر ازت شكل جي بجمجم نها حضرت ادم هاته تشكرني جحريه شكلك هاته تشكرني يعني شكلي وي وك شكلي ما بو يعني بله يعني درجاهي وفلان بفان بله او روايات ديتر باجناوي او قابلند اف اسرائيليات يعني اعتبار بواناكن لو رب العالمين دبيجي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بان شكل دلال انسان دبيجي جنس انساني ها ادم عليه السلام ها ذريته و سوره دي دا سوره انفطار دا الذي خلقك فسواك فعدلك يعني چانكو سيدا اوي آيات اخوان او خداي كو خلقات تكريه
بالشكل کی میزانی تا خلقان دیه یعنی تولیترنی ملیت یک نینه یک درج نینه veya rüyete, biriyete yani hemi de mizane ki da hatiye çekirin. Çedike Hazreti Adem çedike je püftike nasıl yani je rahte püfkirin böyle. Yani rahte püfkirin te çi mani? Yani Rabbi alem levra naha معنى يعني ربي علم بفتكي يان بأمرك تشوش فنفخنا فيه من روحنا دبيجي دبي ماج روحي خوا بفكره وي بدني اما الروح تشيه ربي عالمي اويج مرة نقوتيه veya بالشكل بتشاوي مثلا من يافوخه دهنا التفسير هذا درباز دبه توليترني وقت مرنيجي ام بيجن جبيا دست بيدكه رح درتي تي سري ام باشي ام بيجن ج ليفي veya ج افري درتي دروا او شكل او ام بيجن شيروفاوي جمرة نهاتيه قوتن بالشكل بفكرني جي demek Rabbi alemi ruh daye, can daye. Yani muhamel hazebkin çant makine ki çeki o elektrik bide. Hatta da elektrik ne de çant can nagre fi aveci hatta Rabbi alemi ruh ne khiste ne bu beşe yani ne bu Adem. İşte ko ruh kete bu Adem. Aslında evan mesela ruh Biray Hüseyin. برای سیده مرزات قد بیشه او روح ملت genelde اعتراض الليبرال تشكيت كيزاني دبي چه دبي خدي قوتيه فنفخنا فيه من روحنا جروحي خو خدي چا جروحي خو ابا روح افله بيشي آدم عليه السلام كدي ابا فرمه ابي سوال كن genelde تو زاني من روحنا اسناد روحي ببار رب عالمي با مجازيه خدای تعالی وصل شرفه که مزن دای حضرت آدم یعنی فنا چیزانی ناقة الله و سقیاها اسنادا دوی ده بال خوبا دبی ببی اوی روز یکی مساعده بدن وی دوا خودی حاشا قیب بیت الله هم دبی کعبت الله هم دبی جن وانا اضافه مجازینه یعنی نکو حاشا بیت خودی ترد که به مالا خواه نکو دبا خودی حاشا و کلا خودی لیسار دبی معنا ویاجی اوه من روحنا جروحی خوی یعنی از جروحیتا مقدس طرف خدا از وی روحی دخم بدنا آدم مخص بدنا او معنی که دیتر سیدا مثلا اراده رب عالمی هیه بله ایوی به حده ما اراده دا انسانه ایوی کرتاسیه ما زانین دا انسانه ما دیتن دا انسان لورا مثلا سمع بصر اراده کلام ام همه وصف خدا یعنی رب عالمی دبی هنک وصف کجمرات گوتن من جبا خوا جرحمو کرم خوا من اویج انسان راجع احسان کر اما نک مینان ایمن به حد بلکه به حد مدای يعني خطيكو تسريه دنياي كو مثلا حزتي او حاوض بجن جي بارسيا حزتي ادم هاتي تشيكل شو صار مرف شو بليف بك يعني اف يعني جن كما وقت بجن اندامكي ظلامانه يان كيماسيكا ظلامانه مرف شو بنا بليف بك كيماسي نابجن سيدا ام نها حديثا وقت كمرو تينا زمان لازمه توی وارد چند حدیث هنه مرو بینه برهف باشنه در حقیقی حدیث دا خبر بده رسول خدا علیه السلام مسلم دا صحیحه مسلم دا دبی جن هاتنه خلقاندن وک پارسو نابجش پارسویه وک پارسو يعني تيجي معناوي اف پارسو چان خوره تلی بخبتی تبخازی راست بکی دشکه تلی بخبتی بطاوینی دشکه لی اف هي سوره نیسا دا رب عالمی وها فرماند که دبی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده ای گلی انسانا اون خواب پارزن جب امریا خدا او خدای کوه یک نفس خلقان دیه نفس به تعبیر ترکی öz veya töz em de verin.
يعني جي چاموري هاتيه خلقان وخلق منها زوجها يعني تمام نقاش لسر في قسم آيته مجوي نفسي جي جو تاوي خلقان ديه يعني حرمه تاوي ما خلقان ديه كا قالوا او نفس مقصد به آدم یا چاموره اگر کو آدم به او روایت هنه دبیجن جی پارسی هاتیه خلقاندن اف گوتن تفسیر آداج هاتیه گوتن لی وقتی کو خلق منها زوجها دبی او چامورا کو وقت آدم هاته خلقاندن چامورا کو ما حضرت حوا جی جوی خلقان لی هنه روایتنا حدیث آدا وها فرماند کت لورا حوا د جنت ده هاتیه خلقاندن يعني حضرت آدم سری عرضه پشت کو داخل جنت کر وصا ام بیجم کو کسک بالتنه بو حویاوی نهات حضرت حوا جيرا خلقاند حتى دبي ناوي تچيه دبي ازجبو تهات ما خلقاندن جي حضرت آدم ملائكت برسكن دبي چما تجيرا جو حوا دبي لورا جيكي صاغ هات خلقاندن يعني جيكي کو جان تده هي تدا جيان هي جبيناوي حوا معناه صاغ بله يعني اول سيرفي نقاش هاتيه كرن كا حوا جي پارسي هاتيه خلقاندن يا جوي چامورا کو ماي هاتيه خلقاندن اف هر دو گوتن جي هي ل راستي والله اعلم ترجيحها کو جي چامورا آدم هاتيه خلقاندن جي عيني وي ماده هاتيه خلقاندن او ايرو جي انسان را daha balkeşti. Ez olsa melhaz etkim yani. Ki Muhammed mesaj şandiye. Ahmet jî heman mesajı gotiye. Ji Almanya'ya dîsa mesajı vetene berdestim. Ez mesajı ve buxînim. Pirseka gelekî xweş hatiye. Vê pirsê ji min jî nivisand bû. Hêcayem te gote ya. Yani Hazreti Adem tê seriyê dinyayê yani bi rojan bi salan digirî. دفرتا مثلا امري حضرتي ادم بكو مر بفكره يعني امري حضرتي ادم كل سيرفر ري دنياي به هناك روايات هنا امري قالك زياده شو دعات تقو مثلا دعات زارت تقولن كو كعبه يعني كو نها امبري خدتني مجدكن تبيجي كعبه جي حضرتي ادم تشيكريه تشكي صحيح قالوا يعني عجبا خدتكو دعاك بري خدا ويجي كعبه تشيكر بري خدا ودر يعني evina sembole yani merçot kare biled bike. Hazreti Adem برای حسین د قرآن دا پرتهی بحثوی در باست مگاودن گویا به نه سوره دا 25 آیت دا بحثوی در باست به مثلا حضرت آدم لرو عرده اعجاز الهیه ان مزنه اعجاز الهیه ان مزنه چونکی تمثال تمامی بشریه تمامی انسان روی عرده دا عصر دا جبروی بحث حضرت آدم صادت قرآن تنیدانه حتی د دین سومر داشته بیه حتی دوان دین اسکی مصر دینی داشته بیه د تورات ده هیو د انجیل داشته هیو دیشک یعنی چرکو مگاودن گو حتی د کتاب آوستای به خود جهیه حضرت آدم علیه السلام امجور ده هاز مخصوص وی قایناغی ویجی د بیجم جبر کو تماشاوان بزنبن چقا مسئله کی گرینگه یعنی د الهی اعجاز دا تشتکی پر مزنه حتی دنابا کتاب آوستای دا جی و کتاب کد بیجن گویا که انه امنزان چقا راسته زردش راحتیه کتاب ویا سماوی دا بیجن دور دا جی به فارسی عباروی در باست به دبی در دین زردشت در کتاب آوستا دبی از دو گیاه که از زمین رویدند و بعدا تبدیل به انسان یکی زن و دیگری مرد شدند açık da bece biya da bir nava kitaba avastay da jid bece bir ru adet do habgi ha şim bun Xuday Teala jwana da bir yekjin çekilek mir çeker misal kitaba ki jihiye dedi sabiin do Kur'an da derbast be Rabbi alamet be ve sabiin ve nesara da sure Bekara da bece ev sabiin ji kitaba ki wan heye anha ji heye da deste me Xuda ji nava kitaba jera da bejin genz rabba
اصل وی کتابه به زمان آرامیجه بله ایجا ترجمه عربی کنیم آرامیجه نزانن دوی دری داجی بحث حضرت آدم و حوای دبه در باست به ده نوا چیشید جربه جور جیادا در باست به ده کتابی سماوی دا و ده دینا دا ده اینان جا در باست به حضرت آدم مثلا پر مزنه رو عرده ایجا ده حقی دا روایت چی پرن روایت لگوری که ده نوا دنیای دا پرتش کی مزنه ایجا انسان değişik روایت چی کرنه ev mesela ویا کوهاتیر ویا عرضه روایت تبیجه دبی 900 سال عمر کدیه هنک تبیجه دبی او جد 100 سالی sadece gidiyor رو عرضه بله هنک دبی العرضه سرندی بکتیه هنک دبیجن لسنغال کتیه سنغال دولت کی زنجیه değişik روایت حقیقی ده هنن به وی شکلی وقتی که دعا کدیه گریه عزیز زیرا ابا کلام هان مگاودن چرکو گو ربنا ظلمنا انفسنا اب آق خوندیه خدای تعالی توبه قبول کدیه بله یعنی حاجه اكو کعبه کی فلان میواد چه جا ازور مرا حضرت آدم علیه السلام کبر حجر الاسود بالرواية الصح دبی کبر حجر الاسود جنت در کتی یالنز از بخوی نزانم ده آیت ده من تونه ده حدیث داجی دو کده های مبخو نیتی یعنی کد بیجه الهی ما کسن جنت در کتی از نزانم لبلی حضرت آدم چه کدیه امام شافعی تور حتی بیاد بیجه دبی کعبه لرو عرده چرتی دیتنه دبی ورننه دبی سر کعبه ور بلنده ده معنویات ده ترى حتى عرش خدای تعالی سمبوله يعني بشكل سمبوله لدورة كعبه دقت که آنها علماء جزيرة العرب آنها لدورة وقاطع داویجن سر قاطع چیت کن بله بله چقاب سر کعبه بکه سر نکتی لظاهری وی دلی میزد کی کعبه بنی تمایید امام شافعی بیزد بی برندد بی ور حتی عرش تره جبونا الدورة وی چخاص خاطی بلنجی چی ببه تبی انسان دی سر وی هیل بنی ویه بله هجا من مباصة حضرتي حوا كر أجمع حضرتي حوا شو حوا أنا ما مجورة من أمجاز حضرتي حوا يا بيخمرة يا ليد القرآن درباس نابه يعني نافي حضرتي حوا درباس نابه يجي حواجي درباس نابه أبي نافي مش كدر دبي يعني أبناف جي دبي آدم لدانية آدم لدانية بله روايات عند حديث هذا وصاد درباز تفسير ابن كثير معناه كوي هي مثلا بعربي معنوي معناه إيكو صاغ جصاغي هات تشكرن معنوي أو بعربية نفس هي مفجي حديثا سيدنا مرزال إزدام بده حديثا صحيح تحقيق ده هي يكون ناوي حواي حديث حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواياتك دبيجاء رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم قلت لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم تبي أجل إسرائيل أولو نبانا أو إخانات طوان أو بيسيو أخلاق سزيا وان نبا دبي جوز جنين يدبو ولولا حوا دبي أجر حواجي نبا عين عبارة حديث هذا درباس به ولولا حوا دبي ما اختنى أنثى زوجها الدهر دبي ده زمان داجي kesinlikle her jineki hiçbir zaman tu vaktu mayıcı debe ihanet bimeri khora net kır pera akasa tişte nekhoş net kır ev ihanet çi debe jور da maye jwer roy da maye hava kelimesi da hadisi da der bastı be Davud ji Almanya mesaj maraşande gotiye şeytan Hazreti Adem ve سیوا قداخه ندا خورنه انسانیت جی لسریه دنیای چند بو امتحان جی چند بو گوتیه شو مج بحثه و مسئله مکرو يعني تا اوي فكري از نابارز يعني قبول ناكن لو را تشسر فكره خريستيانيه كو وافتيز و تشتي دي ترچيت لو را به ادم گناه كر جوي هر ولدا زاروكا كو تسريد گناهکاره یعنی اف تقدیر رب عالمی بو بله لور ام تشتگ لازمه سردا گاو ناویجن رب عالمی بی انسان دا زانین که طرفی وی ضعیف چیه بله او طرف ضعیف در کتب میدانه رب عالمی وقتی که انسان خلقان جگو استجبو عبادت خلقین کتم ناز بکی شیطان جی طرف ضعیف زانی بوی آوی لی خبتی که حتی دا در خستن یعنی بله یعنی ناوی حوای حدیث بخاری مسلم دا در باست بله السلام علیکم گوتیه حضرت آدم حضرت حوا تکو جنتی هاتن قوراندنه
çend sal piştê vê yekê hevdû dîtin yani çend sal bûna wî mesela ana me goya 905 sal hinek rivayet mi dîte yani hinek wek bêjin çavkaniye mi dîte 1200 sal gotiye mesela yani wextên wê hêngê wextên anaha meriv bilê bike belkî xeletî çêve ez wisa difikirim hûn çi dibêjin يعني از او روايه اصلي واجي تنه yani لو ربي عالمي امر دكه دبيجي ون جويدا ورنا خاري يعني بحفره بله بله وقت بحفره تينا خار ناكي لازم يخا كوج هف جدا يك الجيك دي كتبه يك اي ديتر الجيك ماين انا صدد مولود دهنا بله يعني تبي تاريخ اي ديتر طبي اصلي و قلنا اهبطوا منها جميعا ما جو حمي بحفره جيدا ورنا خاري او جي كونتي دان يعني hocam ez tiştekî bêjim niha dedi em zarokin heta ku mezin dibin perwerdeya me eğitima me dewam dike mesela zarokên ê piçûçik xwetê ku çê dibin heta ku ji derva dengekî nebihîzin yani deng ji wan re nê evî dengê her tim hîdî hîdî hîne xeberdanê jî dibin tê gotin ku dema ku Hezretî Adem tê wek bêjin çêkirinê we ji tê afirandinê hebûna wî tê xulqandina wî çê dibe hinek nava jî pê didin ezberkirinê yani ezber hinek nava zane xeberdan û van nava zane bûna wî ev çawa çê dibe yani Hezretî Adem li ser vê dinyayê be em jî zurriyeta wî bin em zaroktî ba heta em digîjin salek 2 salê merva çê nabe hê meriv nizane xeber de yani tenê denga meriv derdixe vê yekê meriv çawa dikare aşkare bike رب العالمين آيات ده أمرتك وعلم آدم الأسماء كلها يعني تمام ناظا مثلا عبد الله كريت عباس رضي الله تعالى عنهما بجميع اللغات لو راد آياتك دي ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني دليل قدرة خدايا دم حضرة آدم أو لسان و زمانك وهیم بو هر حبه زاروکی وی جوی گرتن و رب عالم پیدا زانین یعنی نکو آدم به شکل کی دیتر لور آدم به زارونکتی نه هات خلقاندن آدم به تمامی هات خلقاندن یعنی به شکل میری و حکم میری هات خلقاندن یعنی به تمامی نک زارونتی جوی رب عالم تمام زمان و زانین کو دنیای دا احتیاجی انسان هي بحضرة آدم دا زانين يعني وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء بجميع اللغات أسماء الأشياء تمام ناوي أشياء سرية دنيا هي رب العالمين çا هارد دیسک کی bilgisayarت ملحظه بکی ام تینن زانینان لی باردکن رب العالمین زانینا کو احتیاجی آدم و نسل و پیه اوان زانینان بار حضرت آدم کریه مثلا او پرورده او یاج ام بجن eğitim او تشتكو فهم كن وهنجي رب العالمين داوي بله امجي حتى عمري ما هي امجوان هندبن نوسا اصلا كمر اوكي بنرى همان تشتي يعني بله عيني سعيد بن جبير تبع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اوجي عيني وكي بكلام هان بيجت تبي يعني رب العالمين او اسماء قراء حضرت ادم دايه معين افتشتار راي داي ابن نداي ديتشكوت تنه يعني معناه جي يعني اوید حیاتی دا چه yaşamış به اویات تشتهان نابی به افتشتان تمام اللغات و اسماء جوهره و عردا گشتک رای دایی معنی yani başka merve çileş. هجام وقت ما جالك هندك ما استخوازم سر في مجاري سواك بيجن قوتنا كوهبة قوتنا كم سر في مسألة دريشكن يعني توريا افريم اللي جور قرآن ما قوتنا فيك تجاي دربطنا شكل كوتي زمان تنه يعني جي مايمونا بله وك وجا انسان تشكي بصش بله تشينا به لدجي سeleksiyonu جي الراس بينك دي دربار في كده ايش دقيقه كمان ما هاتشت لزيدك هنا كي عالم سر مسألة خبرنا عبد الوهاب النجار خوي كتابة قصص الأنبيائية عالم أكي يعني فيلسوف مرد قارا بيجش تاريخي را أو دبيجة شيء أو دبيجة دبي أجر كوجابا تشتكي %100 garantili be دبي أم بيجم كلام إبرن من توريسي دارون دبيجة özellikle أم بزامن تدي دود كشار آسمان sermaye adl benemeye evana çak garantiline eğer ku kelam Darwin aha be emi çay çıpkın dibe emi ayet tevil bükün
العياذ بالله از بیا قبول ناک لبيفيا مثلا نديم الجسر هي وهي كتابة قصة الإيمان بين الفلسفة والقرآن عالمه فرع عالمه أوجي عين للسربي فكرة عنه شيء رشيد رزاج باريكا كي شابوراس طابع جد برادا وطامن ويجتونه ذاته السربي تشتعانه دلي مجي شكيعيه مولانا تشتكي غريب دبيجه از دخازم كويجي حضور سيدا ودا إفادة بكم فارسي دبيجه Evrin teorisi yani. او مولانا البيشا ابرميه سردار وينيت ben de مش ويد يعني كلامي ويد تكملي فارسی بیجه عندي ساعة أحد بيت بي از جمادي مردمو نامي شدم دبي از بری جمادات بوم و دبي مردمو نامي شدم دبي از مرم يعني خلاص بوم جاره ki evrimik mi derbas kır دبي از وی çağrı teze barike ki yetişmiş muhatım seviye ki وز نما مردم به حیوانی برزدم دبي باشي اجويجي جا تeze جاردن evrimik mi derbas kır دبي از بوم حیوان مردم از حیوانی و آدم شدم هی پاشت به اجازه پشتی به ابر بکتر باز کرد از بوم انسان پس چه ترسم کی زمردن کم شدم اجازه چه مبترسم ده بگو از بمرم دنیای هرم از چه ترسم حمله دیگر بمیرم از بشر تبی از اجازه پاشی کم حمله کی دنیجی کرد از جاردن ابر مکم در باز کرد به جوی چای تازه درتمی بشریج درتمی تبیم چه ایجا تا بر آدم از ملائک پر و سر تبی از وی چای بم ملائکت به پر و باز aynı bir ajda beyce tabi bari diğer ez melek kurban şevam tabi ez ku vakti meleketi derketim evrimik derbas kır tabi ez daha nezik uy terim uy tabi beyce kurban yani nezik ançe ender vehminayet an şevam ev tişti nay akılete tabi vakti ku ez idic meleketi derketim evrimik derbas kır tişti nay akılete bilmev Rabbi alemi فنا قلتنا سيدا مرزاد ام بتصوفي ويا قبول كن بياخذي اب كلام پر گرینگه اب يجي هي طبيعي بله هجه مالوا ابا gelek spas o da jwa razı ve programa ka gelek hoş bu malbata TRT Kurdiyeci spas dikin ve fırsatı danem selam hürmet خوشگشت tarafından serçava serserara Nivîskar o lêkolîner Mehmet Fıratî Mevanê bu serserim serçavê rahatî akademisyen o her vaha sekreteri giştiye zanigaha bilis ereni Zahid Hocacı mevanem bu. Zahid Hocam siz serçavem serserem rahati. Serçavem neşe. Zaspas kınca. Tamaşavan neşe amatin daviya bername. Mala ve ava bakavaji hatta ve saate vel meta maşakir. Kesin ko mesajı xo avetin jberko gelek mesaj hatin naberawan da hene kam nqanda hene kajim nakhwande u jakke xo halal bikin. Hene kesin ko bi taybeti khususi gotna jmara da abkin. دعاية قنجو صالحة للسوابة قدام أبو بارزة إن شاء الله هيفيدكم برنامج بدلوا أبو حفتية ورا رجع شاشمة ساعات يازده ونيفان دا دي سبب بحفظوا ربنا حتى وين جبين خير وخشية دا شابوش